Abusia ya mamunyi na jo ya be ho akwaba oye do wanye do loto na di about 12:21 atene abana ne kanta samrei obi titi ne loto pepe obi so si awuradi nyankopon hu yanka metene krachi titim na nya de be yi anya ye ne obi so de adi obi ani age obi so ra ho aye tute ebefa o bakro pe just one day the free samre kopem say aye non do ebebo no 40 million akotomuto mo no so we want as for ye do so ayo se obi so pe bi akwakotua ne dan ka e ba chaw sie kwasi Joshua free kokwa Ochiame kwasi ni mo kwegiri senior registrar Ochiame proper ewo Odumase #1 traditional council our fear penyu we mama ya me de pa tumba the boy osi anana champo osi eme po kai adajie o mini adajie kra me de ba wayi asi o eme epo kai adajie bobo adajie o mini mi ho time kra kwabra poko ya de ba wayi asi o mamenchia eye matiefo na menchia eye Tommy Lee Odumasia ena me do kodumasia na arehosam asi wodumasia no enya asem ketwa mamenchia bono eni ahafo mantam ahemafo nyina fei bono mantam ni nyina ahemafo nyina panyini ono ane drobo hema nyansabo akwa nana ya enhia ono ne bono mantam nyina ahemafo nyina nkabomu ku odwantrani na de na ote akonwa so eye oman hema wanya ne ba bi kro Odumase #1 traditional council na na bena bo atma nyankopon fo akransi ye ene de ote akonwa so eye nana ya dansi puduo ohima fefe ohima mpa manso ohima ope ade hwe ohima ne ba ya ade ofre no na otu no fo ohima otie ne nkrofo nsem na na hotesen ode ne ho nana kosu afem adwaben eye doma hima no anse ne boma hima na hotesen nana ya dansi puduo waje wode nana ya bu apene oye kira hima nana ameya ensu ji abo eye kobede hima afa fi apre hima nana mesra susu biribi afroni ehima onso hotesen nana mamu nyina afa mi nko eye wamfie na menhwia nananom wamfie ohima owo one country hima otien ewo America brichimamu nana amia hene hey ohima fefe ohima opam sakawafo ohima opam okotofo firi brekum ohima opam Nigeria fo bedimu a wo mu edi bone ohima ode ne nansi fom eye brekum hima ohima ontwitwa nsase basa opa de ehwe pesa ase to fo da chimpuntu djuma eye brekum man hima nyansabo akwa o te sen na menchia eye nana ya kunadu badu hima no nana adwapo bechem hima nana kosia kirema eye dwinim ehima sampa hima drobo hima moni ahimafo amabom din nyina mo hote sen ahimafo amepe wo masem wo bono region we mu ene mu amaka ba ko pe ne nka ho o hote sen wanya nyomo no tie me ni hu adaje o me nkura asefo ho a me chini wo mo so akope nkura asensem akope wo makwan a me di we ye den me adaje me ni hu adaje bobo adaje me ye ni ye hu sompafo ye ni hu ta mokura ye de ba wayi asie o edan me kwa yie papa bi ahia do mahema te akonwam na meko me kwa yi papa bi ahia nipa nya 98 years me na me kwa yi MC boma yi ni mame
upe umpo he bono hafu nyina me na bono hafu nyina ya de akonwa no ma me se me bono ahafu mantam nyina Sompa FM me na wo mo se bono mantam nyina ebi kura won kwa buruchiri da me makwa buruchiri aba me de radio na kwa buruchiri aba ti me ye boga he upe umpo me na me ye radio commander 1 afeti T. Mention the next category of the year, most outstanding media personality of the year. Nana Poku Piesie happens to be the most outstanding media personality of the year 2023 in the Bunu region. Yes, career excellence and then also conference and awards night for 2023, the Bunu region. Let us say, my word in the Dasono. I was here, my way, the net Damakuma, so send me Yamakuma and turn off men some mono, and a mayono. Ko Facebook, Henry Richard. Me kwa humanoso. Sandra me catch them say, assembly mentiasie. Enti me pese, Bono ahafu mantaman in a dish ye bako. Honorable African Eboa. Onena nanado danko kufuado apa on say. Onye Deputy Minister, Attorney General, Minister of Justice, Director of Prosecutions. Enti ensema kesiye nyina no. Eye awudia kesiye nyina no. Ye dihye ena nanado danko kufuado apa ono. So onye Deputy Minister, Attorney General, Minister of Justice, enye position ketwa. Atentene ni ene nsemmoni ene lawyer fo o mo ya ban lawyer fo ne Ghana nsemu nyina no ono ya bidi akire ene ka prosecutions director of prosecutions ono na se yenkobọ kwa adu aban oni oman na nya ne yenkobọ kwa adu the republic versus ono na director of prosecutions enye position ketwa akwa wo nya MP obedi pe obetimi so adi MP ko post ni nye post ketwa abusia ko Facebook he Richard ho se na mebusa no me pese me musa ne se he fa na Richard da enti a ono no ne ho aye fesi he fa na Richard apia yesusu se otwitwa nkwada hye fridge mu no nei abesin hine ka asa wa bodam a psychiatric se omo dam ti afi de omkose ne trial no he fa na o shepoten a enti binum ehye Sunyani prisons a womunum koko tan ensuo tan okowe prison for baby omudwara since akwa me nkonoma yes ade we see ho prisons wo bathhouse ura ho a obefe obewu obobafno nti hefa na Richard Sha our prisons custody na sa oye our police custody ne ho ayefefe sa no edien ya mentiase John wo Facebook hade Richard abusandra mi yichiro enenso hwe Richard na yesusu se otwitwa nipa hye fridge mo kɔkyere ba bia esi ensono ne brebo no hwetama wo mkye no no abusua hwe hobiewu ebi anora wanhu hwetama wo mkye no no hwetama wo mkye no no na hwe ne ya wo na kɔhyem afe ene bosome ensia ekɔbosome nson no me pa chawo hwe ne stature hwe ne color hwe ne mood hwe ne emotions o show remo omdini frabo san no so eba no atade na ehye no no watwere ni ataje na che ya twere ni mu talk kasa after what abusia he ko Richard ni o oni Richard apia na yesusu se otwitwa ono ano wafase ehye fridge ma ebi mu da fom ho no he abusia he ko Facebook na hwe bi o de hwe no afi abofike be na de ni bi o time a wo mo chie no na nanim fia kama Sata mumpa na omse oye footballer mamenchia Shanton na menchia Brekum Circuit Court Judge makonta no ne yere any Abigail what is saying ma bomi mfi taduku ena mete ha twere dia mponyankopɔ na ya judge fo nyina hene ɔno ne di asenwie ansa na ajudge fo aka no wo mo de wo mo nim de ne wo mo suku akɔ edi nti mamenchia ma judge fo nyina e wo buna hafomantama sei na menchia eye regional superintendent sana ya me frɛ no agagefo nyina panyini supervisor I want to say mo hoye mo bo adwuma papa nyame hyira mo Brekum Circuit Court Judge nyame hyira wo nyame nyo kese ya wate omanko high court na me medi MP no na wo no oye appeals court judge ora se mo no so da
na de wabo manim abusia hwe Richard ko Facebook mamenchia na napia hene oye sunya man hene na nabosoma aso enkrewi na chia me hene enti sunya man hene na yire no amamre kwan so na yire panin said o chia me kwasi mu eye odomase no one traditional council o man hene ne o man hima o munyina nti o man hima kunu panin ana o man hene yire panin ene o chia me ni mo nyeni patro na osia so no na ye no ho saa na ntuma ni sha aya change ntuma no chia me ni apa aya sisim yensisim yetietiem na watietiem ana watietiem amana amara ma ana ni penati abroso watiem amana atajabam I was here back to base here Richard in here I was here look at Richard appear the susu se otwitwa ni pashe free dwom hwe no abusia na no me ka kire wo say asat bosumi baako ene na wotwe mienu nie Sunyani East Sunyani West enkwada ya pam wo mo ya twe wo mogya wo mo ye dunan enne dumasua akwada be se mfie nan enum ekonsia o maame adware no se onko school so maame ne gya ne kwanyo onam dumasua eye Obencheme Academy onwo pajomen ka so Obencheme Academy o mechire school no opposite unse kwan bi da wonse nifa so no akora ni free ho eba ena o mse obi hia ne se o meje tofen o meje ade ena akora nse me maame se na Poku Piesie se obi a chemade ama menye akora ni tu amerika wu na ohwe ne se papa na tambrantam abusia ni be yi akora ni trim ga wapaya akora ni trim aka nyame nko cha akora ni trim ye no emoja tra boom ewo sunya ha ya o ebio ewo Sunyani West o ade na ekoso mpe we nhwe hwe Richard are there abusia hwe Richard na ye chini first day ewo Abisim police station Abisim police station abusia akora ni trimunie ko Facebook my Richard free ho akora na nne obi pai ni trimu ga emoja tra na nipa kro de nse abobom moja no o de nse abobom moja no o pe moja na ya de mo mpe sofo a wabente se prophet emisa na mo fa akora ne nkoma no na o de nse abobom moja ni bi ne nsa no o de bo ba bi akora ne moja no so ye no onya a drop of the blood mo nko pe sofo emisa na mo fa akora ne ma no waye bi pen abusia hwe ko Facebook akora ni trimunie o de sika ya bia akora ni trim se hu e wodomahia wo mo around some ka kire mo se me de minim menka da meni nsanchurani ebedi nkomo meni assemblyman ebedi nkomo meni kromu ho emabunu Tomli meni mu bedi nkomo abusia tie de asi so ewo eye duankwanta nya duankwanta na nsane nne maami nurse ni e wadware ne mase wo mfa wo nko school ene so e ka de ko mo chinkura ni kun wo mo nko mo chinkura ni kun wo mo abusia wahu de ekoso wo bono hafo wahu de ekoso e wo bono eni hafo mape we yahwe o mpe ye nhwe amanso na wotwe se ensentwere ni odin sinwe e ba bonten instead of you to call ade na ekoso sunyan kurodua we ye wo ba bia eduru fie da na memene da emma miensa timi woro mo nyina wodam ekwandi hegum emema atwe hwahia onhye pieto onhye brazia wa woro no nyina ba ne nam sei na osa omo de nwuma siso sunyan kurodua we mu anadwudu ba akokodu mienu ne asoso kani esi abaya no so na wa ba ne nam na ne nofu siso hwe oba wa ba ne nam na odne nan esi table so kwabra ne kwa na otu sika gu no nofu no so ososo no nofu na no a yese ne ho ba na afford ne nsa ewurawura na se ne se ewurawura na se yese efro disco no ewurawura na se na obo se nsuo bi nom ne ade oba ne ho aba
na bagu asase we so ochena na omo de mob apepa na oma asi na obetia ne se asuo bi mchew baby a omo ya ade no so no ebensuo bi e wokurum ha sei enti omo ya sa ne mani nyina wie fi ni nyina wie a ade che na clean na pepa opepa wie a na wasi osi wie a sa nsuo no onnom na wakoto agu gata bim na akobbo nsuo no hwe fi we ya de kan nsuo ye mpanhwe mo mpanhwe wan hwe onana abusia ko Facebook hwade akora ni trimu nie hwe sika no de bia akora ni trimu sa no hwade wahu sika no de bia akora ni trimu sa no maka kira wo fo se ba bia de ne keka koro no adwuma ewo ho enti okwa adwuma ntem a wunya 5 million 6 million a enne ote ayaduma sia clinic a yede na ba municipal ochena se nyanyankopon ne be yade no se akora na dwene no affect na regional hospital mu ntimi nye ade se bia omude koji ana rage obenya tama kwatena akora no obenya tama tena akora no ho de na kai wo mu na pains akora no komu na wadaje no risk a wo se no ede na yeje ede na yeje ede na yeje ede na yeje mame nkwa ahoma no so mame statement no na fe yeni enkomo mene honorable lawyer Alfred Tuyayeboa oyebono de hye kronkron ono na ye deputy minister attorney general minister of justice na nyame ahire ne yie yeni nso gye ne ho we are proud of him so ye deputy minister attorney general minister of justice director of prosecution se bedi nkomo honorable lawyer Alfred Tuyayeboa Sompa FM ni Sompa TV ye wo ba bi ya mpa cho madwe ye mo minia na o ho te sen nyame adom me ho ye pa na mo so nyankopon adom ye bra na ya feel ye hu wache pa oh minia mo ho adwuma adwuma kakraka ya na nado de ama we ya sebo e beti atofom ye be ba ro abusia ni nyina ho ye obi ho ye pa nyame obi ho ye honorable na no ye ni udi nkomo efa eye Richard Apia yesusu se ono na odi ewu ewo abesimi ma o kire se aban ene oman no de ne kwa akoma wo ma hwe adwene mu yade esan se wo ma ye prosecutors ne de beto judge nanimu se niema oye wo ho no wo mo dwene ho ase ensisi so enra ye wo ha ya na nsane ne ene nya report bi se wo krata ba bonti ama beto ya se sisi high court ye technical mona makohu suku wadaroma krata ba bonti se frumaso ya ensem ben na ewomfa abrante Richard yesusu se odi ewu no ho yo mini amedase the tn say kasa last time no metremu se abrante no kwadu aduabon no eye meda Ghana mremu ene so pa na nam se ye meda ntino se ye ka ho asma ya na pese ye hwemu pa ma ekwa akiri se be ya be ka asma wi no obi antwinfa kwan bi emfa so manipa no se ba so difo a edwika se da bi yes sen gyan no na mra son ba di free ya yo de bank cry no abrante no remanda all prisons na ne ya na oye ho no na ye ade a ento asum papa mi se mo kan bi de se bi adwon so agyanan ne ma de no de no na se obi asabi na adwum eka no na mra mu nso no enema emira na se miensa obi wo ho a emre na odi bone no na adwum ka no se nipa no se ba se china na de ehwemu nyina wi ai tumi ka se selen ko hwe na adwum mu ebi se uji tum se bia na wo nsu ebi se ebi amra wo ye sabone no na adwum ka no okay ena obi so ho a emra wo ye bone no na adwum mu enka no adwum da fine okay na oye wie no ansa bi di na asem no na adwum ka no emre mu se ba so bi adwum ka no na se nipa no ko ne di bone na ni na asem se mu se time de be gina ko di na asem na adwum eden eda ho okay bisana branti we ni de na yeye asem si wie no na ihu se sa de na ewo ho nti ne koma doctor fo a omo na omo tuhwe adwum mu mo ye mo test ni ma ina wie se sei de mutu se obetia gina court ama ye di na asem okay ama no so atinya tie de e koso e court no okay
nti eno ye wie no na asem nsiye na afine se kwa asem na kasa anim okay ya eno so very committal proceedings and the chair say adansefo aye wo nyina so bedi adanse amaye no ye trauma no asem okay nkrata bia ye bedi adanse ye de ka ho okay say yo mfonyino say o video ade aye wo bia ye de ka no de ama court ne asem ma abrante na ono so yedi na asem no say bi obeka say nipa odi awu no nti sade no so ya ono yama ni bi yama court no bi okay iwie no na ye sign court na court ka say dey e sen krata de ye hwese ni nyina edi mu a okay the court na ku say sire krata ni nyina say de ba no ye de aba ya yama abrante no so bi na de to aso na say asem e be free district court akọ high court akasa okay na let's date be ko high court na high court fa asase di asem na akasa okay when be fra dance amono so e won sem bia putima lawyer so abisa di pakro no e say even for examination no okay je ni nyina ewia as a court net na so aka say na wahu no na jurors a mo so mo te say wo yo mo nya lawyer for nipa nso okay agina so ebu asem no and the honorable lawyer African ebo ene ye hwe kase ebum no say adansifo nsia bi na jamu na mo ya lawyer for adansifo nsia ne ye Richard Apia no na dansifo na say eye mo madansifo nsia yen ya dansifo aban adansifo a obedi adanse amayen okay honorable Richard friend is honorable African ebo afei fa eco school kakra ya na nkrofo bi ne ebusa from layman point of view say ye de ne ko circuit ansa na ye ko hwe na dwenem ene mu de ne ko high court asemi si wo sunyan abesim ye wo high court oye lawyer panyini unim se ye wo high court a judge for o musi nim de tisen kra judge for mu nim de school kuro ya na mo ko e book kuro ya proceedings ya criminal code ni neman obobusa se aden na eyi ase na free sunyan high court egu ha bibire na ye de ko eye enkran high court mpacho nchiremu bi wo msa yo Ghana emremu no high court I wo Ghana nyina e ba akopɛ there's only one high court in Ghana okay mo high court no ebi tenase e wo Sunyani ebi tenase e wo Kumasi ebi tenase e wo Bogatanga nti judge oti enkran no to Sunyani no court ba akopɛ no mu nyina omutim okay and the first point okay and I say basse asem say e ba na yedi a yetim di asem no ko ba bia yegiri se yedi asem na ebetimi aboa o minus aboa nipa na ya kyere no okay na mini kan yem fanto wi asbaba we say no so hwe sujani ayikum no de nkyemboa se a ɛhɔ enanka e o senke sha asem na se okay na yedi asem no within that region okay na so ipedi asem no ye de bankran enkran court na yedi asem ade intira asem si ho na se o ta di asem kra wa hwa na nipa na kra o di sabone no obi kwati fa no ho mfa no abufu e ya de bia enye okay de to so mi no bo se ni asem no mo kra so ho no mu free enti o mo kra no gidi so mo ba se no be se ho asem no make mo abufu ni wo ana ero nya me dokon ba de no so mi ehwe no so ka ho okay do be asem bia ya na mre bia no ya e ba ya na e wo national P amanfo ani wo achi kese no ya na bo se musa tan veta e free ba bia ba no e de ko ba bia bitimi dia se be ya for the sake of justice okay do hwe Major Muhammad ya e won kran o san hwe another Muhammad so MPP chairman no so ya fokum case no so nkran ne wo na Nsem Sisi Sunyani no IGP mu se nhwe mu eso mo ye na e be hia se e o se abrante ne bankan na police fo bia nhwe mu eso mo ye bia nti emra ema kwan esa ma yitimi di asem no e o baby especially enkran asi honorable African ebo a wadaroma emra IGP ba ha no ye nyina ye di akire de obi nso ebusa una we lawyer wo ese ye hu se watwetwa nipa che frigim ye hu se na wafase ba ko da fom afei ba ko nso eti ehye politin bagim akokire aposifo homicide fo ba bia ensono ene brebo ene niema nyina egu enti de onnim de wo beka kire mbeka se adanse e ben ena ekire se enya brante we ena odi awi yo Ghana mremu no emposi ekoto ne se nanka
ukura sekan ya nkran bi da nanim odi ato ne minimu a ye mra ehwe se ye intrin ka se bua ne fo ho okay age se de ne court ema court iti adanse a wo ho adanse ne sen ukoya na odi sekan ato akra no kom ne kom ma o twa no eso tin prove se one o sheda ena o twa sekan se odi twa akra na mene okay o de twa akra na kura adanse number 2 twa o twa no ena ma akra na ye den ewuye ese ne so ye adanse a etosumiensa okay ena bo se se prove se emro ye sade yan na adwum nyina sa na onu ankasa e on self control na dan se bi na de bi e ha na adwen etubo se ye ku se nipa na kra no egina baby a odi bone obi ahu no a emra se baby ye constitution e kan o se nka se ye mfa ne se odi ben okay ade se court idi asem wi ka se wabu anefo ana se onu ankasa so ba court oji tun se dia me de me ditun se me difo okay nti enokwese ko hu nipa e woni fridge ma den san se ma fuiti san se mo kan ya na ya hakra oh yeah ene ne ma wo nyina na mumemre mu no e wo se aban ya attorney general ya wa sudie se yetimi nya danse kokota court no yetimi ditum se ya danse kura no e hye abrante no oni kum sa ankora no okay I see and afei sa fridge no yehunu se na eye aposifo atam fridge no ena etire na ehye polythene bag im enso no na okokere wo eye kokoo na se ho no wo motam ni nyina ona bofa eko school enti obi busa se sa fridge mu nam no ewo hen ana ya dance ana o masi yes a dance ne sa ne ma no a policefo ewo nipa ya tete omo a omutimi ehwe sa ne ma nyina mu okay ebi american osi Kofi Manu na ayira Kofi Manu ko se nipa etwa nipa ehye fridge mu wo se emoja ewo ho wo Kofi Manu ti ndu hu na ni se Kofi Manu body na da ho yi medium fantu hu abrante so bi o yes ade on ka se Kofi Manu na metwa ni ti nti wo so posa sa ne ma na omukota so se no kwese nipa na ehye fridge mu ebi kwa na se bi na nipa nam okay number 2 yesi se moja na ewo ho no sa moja hu en nipa moja na se abo moja okay na se ba se nipa no so hu ni 3 enche se den na nipa no ana ho Kofi Manu na se nye Kofi Manu a e wo se omo e conduct DNA ne hu se DNA e bia for example kwaku mensa busua na mo ka se mo ba no Kofi Manu se hu se Kofi Manu na se nye Kofi Manu mutimi hu de la Kofi Manu busua fo ho no ombetimi a conduct DNA e wo sa busua ne sa ade no mo hu ye no okay you se de kona DNA chese sa nipa mo ba na mo ka no ono ane da banye obi a okay nti ade je police we peki wo ho bia no e ya dance o mu gina so e yenhwe mu nyina feko ewie but ene chese mu wie ne sa de no omo san e keep da bi e wo so omu sie e free ho e bi sa dance o be so bia no omo ni nyina awie I see international sese no afei na asem no ekọ high court na high court no aye de ewo kan nyina na wa sha ase di asem ne bo a yes sese ko high court a de di kan ne se court no trasia on be appointed jurors eba ene ye na asem amota ko court e Sunyani bo se nipa ne do so ya yo man invite omo din ya twetwe omo din okata so de gu box mu ai onabo african e bo a minia na de wo lectures nti lecture me oka jurors na e ma me cha ma ta wodo ma hinkro ay jurors da bra na se ay hoya ya ka se obi ye jura oye nipa oye Ghana ni okay wonya mfedu nwotwe eko okay ya onye lawyer ni okay ya bimo oye president mba ye nipa bo mutuni enye basa nipa no ye nipa ye yi na si ho se onti adanse a ekoso court okay no ti wi a ono anche na adu se nipa ndifo na se nipa ndifo the system ne se wa wunu ya onenam no na oti wa adanse no okay omo ye nson ni sa nipa nson no omo wie no mu nyina gitum se ane adanse ba ye no wo na hukum nipa na jare so gina so abu afo na chese juro any jury no wo mo ye powerful pa o omo na asem na kasa omo na mbu asem
ansa na judge no a lawyer for the ye quite good my client no ye chase a client no just sing on ye a buy a lawyer for the chente or on the side we because the beyond ye you really na begin ma bind no match the inti nipa no e o si buane fo okay ono so no last match the inti o si nipa na si buane ben okay you really me no ana judge na kasa a church asem mu nyina ene mre da ho na o ja majuro se mmati mu nyina wi no monko na mmeka de mu nifa ho se nipa ne difo ana se nipa ne dibem nti e wan kasa nkrufo na ono mo na ombu a ofo na so ombu obem nti se won ba na se odifo a na judge no ahwe afodie mram na ode ama no odibi ma na ahwe afodi ayibim die mram na ode ama no sanete enam se ye meda case nti mra ne kasa o se nipa nso no mu nyina agitum I see. Omunyina agitum say yes. Ni odifo then court beka say also bremu no esi ibu ono so kumfo. Enti say case omukona so munyina anya antum na se bia ba kokra na se mi na se omuka se da bi obi ka se be gitum se be nyintum a e be say dia sep fro e bi na major chairman yo boga uye bahama e bi si o I see. Enti wadaroma na wo say yeah, the Richard Kokotoa proceedings no first a unit saying first one no and I say the other card BBC or Ketwa yeah a din actually dear good people so the court for no more court or no or finding the other we need to change na fe or na insa to other can my people na bako we know page no I can't hear also nti say una obo wudi na wa sorry aba animu obo animu na abrantie na yedna gina so yedi na asem no ogidi se on pese obetana asem adi ama adi asem bi otuka se judgment ase bi ba so no anti ase a ye US chen ya sandi bi ase ba bi ene so oba na se no so ka se da bi ene so menti ase a ibi na sin chen o hu sa o 3 times so ka se nipa we de menyo muntu okay me my reason on che de ti onyo muntu okay Nemo se baso twi samien sana de aka bia no e na se din ba na se onye ntuma e so o kire din ti a onye ntum okay judge ji tum se de o din ti a so onye ntum no e to asomu judge ne ba ya judge so e hu se de o ka no on na nya adwia baka se nipa na metana se na o medi asem no nti ye sama yenye nipa so e sa din ti a ye ne sa ne se asem timisi e bi anka abesim die nipa so yi o mo no bo so bi e bo ndi o ba se nipa no kwa no one busuafo na omode hye free mu no ono mo de nanfo no mo okay oni mo pa okay ana se kwa ko no mo bu ne kwa sorry okay ana so no ne pa ne kwa ne bi sante ba sana so da information to the judge we man tramasem we so tana mu kwa na ansha already oba no o making na adwen asa oba I see na no ayedi nkomo na say Abrante Richard wo ho kwan se de obetimi afa lawyer samre de asem no ekokot no wadaroma wafa lawyer ni bi oman afa lawyer ama no ananse sen yes Ghana mremu no meda edi wasem a uni lawyer yi wasem ti Abrante no aban afa lawyer ama no ya na lawyer no so ye koso nyina no o ka ho bia ye du bi ye ntimeti o ya na chese oman no de besanfa lawyer no ho ka sanete illegal aid a lawyer for mo yesa case no ye yen so kwan a lawyer for fa so etu o mo che eboa aban ye no mo ni bi nti scale senka oje senko bi ba na chamber e senko oje ne sana ye jo on charge na mo so ye wi aban ti ka se na case o ye wi nti na e bi age sidi du na fa to nso no sanete I see afei aba ayi Abrante na Abrante yesuso twa no she free gym na de na oda fom ho no ne maame ne papa na busuafo emre asem ne si first no yenom so mpafo na ne di nkomo afo ko no ho biewa omse mpanifo se maame nkasa wada won emre mu no de ntia se sei nsentwerefo e kono ho a o se maame nkasa no minia de tia ne se e bia e be mo be di adanse e wo court na wo akasa on sama wo ka no obi atwen ko afidie so e bia samre kwa na woni na wo so tudi se wo ka se mi keke afia opese odi adanse ka de wo pa no sa asma wo ka ye no ibitime yisu na iden etia wo lo ni beti lo ni nya tepe obi kasa so ni obi kasa se na wo ka se wo ka sam fo ndi no onye obi asebu ka no kre
Okay. The advisable so this a similar fatal found one. Every like is obedient dance in yes, I say, for a casa, especially. So only if you media for no more casa. Said the can be an of go. I see. Afei honorable African Yeboa. Na no a mo frɛ abrantie wɔ court no. Enro a mo frɛ abrantie mmara frɛ abrantie wɔ court no. Nsɛnkyerɛfoɔ nyadagye video bi. Na busia me yin wɔ Facebook, me yin wɔ Sompa TV, me yin wɔ YouTube, me yin wɔ ɛyɛ baabi a wo hwɛ bi ɛna wɔ Facebook nto betumi ahwɛ bi. Abrantie Richard yi ɔhyɛ atade yellow. Ya twɛ ne mu talk. Ya de handcuff agu ne nsa. Ne tinu yi ne afu agu ne kon mu. Ɔhyɛ down black, wa we ne photo kama. Honorable African Yeboa. Sɛ wo hwɛ time a mo chi abrantie. Na wo hwɛ saa mmere yi a ɔmo de na kwa akɔhyɛ court. Na wode wani hwɛ a abrantie no ho ayɛ fɛ kama satade kama. Wode compare time na wo charge office ya no so wo Facebook sisi a. Obi ibusa sɛ na ɔda officer na ɔwɔ aburokyire ana ɔda prisons custody ana ɔwɔ police custody a adana ne ho ayɛ fɛ saa no because comparatively wo hwɛ Sunyani Central Prisons na hwɛ wɔ ma dem afi mfie bienu hwɛ aduane wɔ mu die hwɛ wɔ mu turaturu ɛne nsu wɔ mu nom. Honorable African Yeboa wadaroma yantiase adana na abrantie Richard ne ho ayɛ fɛ saa no. Nyame boy no oboye differently. Obi a kwanya mfa so ebo no. In obi bi mo ho a omko prisoner obeba no ho ayefe. Because aduane bi a wo bedi a ebe for ye mama ho ade gu ho no odi a ne body no ede ne ko. Okay. Baby oda huro ho a wo gise wo da ho a ho be twu no no da huro mu a ne ho to no. Eno so achi kura so si o ho no enya de asabi obeka se o dwen ne ma bibiri apa for asem my dan so no. Aduane obedi ensu obenom light obedem no aban eni tuanina nti bi mo wa ya na itimba sa se omko prison kra na ya na brebia no with me eba o machi kwamfa better than kwamfa so ekomu no but omedi paka krabi nti bi abrante no the body no enu hunan edge sa place ed na kono and the body ne okay nti ne ho bitimi afa na yi oi Honorable African Yeboa akwa no wa ye fine o. And yeah, Sanyasa, we are Deputy Minister of Justice, Attorney General, Director of Prosecutions. Now, wow, yeah, this year, what kind of crutch in here? And Crawford Guinness Aquay when you could Aquay so Dubai, Aquay, or fear beam na O did meda, and I warm Palmano. Or the Fiasca sepa, bon. The TNS prison be any quiet and name of confession monema. Okay. Oko on Sawam prisons are. We say do daytime omuna we yadim kese pa bi bobo ebi wo ye we ebi mu sua adwuma omuna mo mutwimpie there was a difference we man say e bia time bi so a e se atu okọ the cells o wom na bia no din so no time bi we so din na bia ne sa ne manema no e na restriction dia to that means say prisoner okọ na service bi na e say wo e koseo okay banana make and e pa so say nipa na ne ko e no so no ono so no ni moja ne wedie no ene hogia na ene hogie dia obeba na bia se bi na onya hoden oi ene akwa ebe ka ho because I friend papa oh but say ye dia asem ewie me ka so di fodie ye dia asem ewie na court no ebu an fodie sa right and liberty or what move too much no enya de obi tmenya ne kese ko de ba so ko condemn themselves okay. Yeah, only different from other winning about omo the same area. But if you are still because crying and the moja and with the aircraft edge, give you a with me fine. Yeah. Matthias. And the minimum bit me correct him say obi kura the police custody and a police cell sir. And random ho kwan say obetimi e de aduane akwa akoma no. Yes. Anti AB and we say the aduane koma no wo prisons custody ho no we say nutritious food and the common say opposed for him we na bibi any mono nti bia obese aduana wo de nipa 7 wo aduana in spite of aband the man no e bia na no so ka ho bi e bia no nya sanity na mo percent for shade we so be the fiase and so be yourselves now come aduane a wo a wo de ko na ese wo di bi okay bia ya tie for the edition ese sunya ese wo di bi anse de manipa na o de mu no
I see. Honorable Afrotia Boy Major Mawako na adewe ha adwene papa ene ya me no ekasai se menkonta bum yi a bosome ba ko na wotwe miensani wo awukrum Sunyani East Sunyani West enkoda wo mayira wo ma yehu wo mo unza na no meka bi kire wo na enen so de enkoda makomako edunum sesi ya me no kasa me wi am de besendo ukodum asia akoda ba ko a wadwa na ma me adware na wi a be nunum no fa no nsia oko school onabo African ebo a o se papa bi so mran beje tofe wan konti o de sika na bia kora ni tirim akakakra na tirim ache mienu emoja tra nipa wi ene wadwane onabo African ebo a be busumi ni me mpese meka se kuro no mu ayehu na makreti fie panic but said yesi chenkora wo kuro mu a ehunu nkora tata nkora etwe wo mu emoja no sesi ame no kase ba ko da mpese me bo hospital no for security reasons ya twini moja na ma doctor amne kase Dr. Eric Cherese ya twetwe ne rough ntino affect the kidney and the liver this one no call confirm noche wada roma wona wo ye Attorney General Deputy Minister of Justice wo awukroma da ache bia no ebi we kra na obetimi ya MP amana ye yie no wan hwe ya da ache bia ba ye MP a nkura na ye beto abade amawo sai ye no mu no wan hwe ya unyo bia ma ne meto ma wo minia areho mejiri se sanse mu se e ba se esisi aya na ade ana obia ani enye ho na mmom omo ye saa niema no mejini afidie so aka kire omo se saa de no e so mu jaye vi so mo nya ya omo ye den a dakore be kire omo na kire omo so aga na mra emfa omo nche omo na yen so a community ya yeti kromu ba bi yeti bia no ye ma no yen hwe kwa mfa so e ba so mu pia ihuni panso mabako area why ihu kwa mfa so ba ya ye ma a police for ye nyoma sutri baby a branch paper be tena na da bi okoba say ni say ye gidi say opo uyo omo mo information na obi tia fa so aye den anhwe mu e bia sani pa kwa no on e disabone no ene bi nso wo a mom disabone no o nipa bi a otikro mu bi agi say nya on be sa abone no sani pa say it doesn't mean say bi asabi uni me say me Sunyani nti bi disabone na enye yi obi a suspect okay nti yenhwe se be ya omo ye sa de no e bi tire nyomo ya chi omo onabo monso aban ni oman na sabe na nadodan ko akufo do anya abonofo abro wama ye Deputy Minister of Justice Attorney General oppose ni nye pose ketwa prosecutions eka ho bi onabo we humble appeal so hwe wa wukrum te say new doma kotokrum ya hima ba bia wutmetime DMP amana yeye onabo police station ni ho ohwe sese nsem na meka ni nyina nso a baabi asem ni sipa no eye almighty abesim kuro ya abrantie yi efesi trial enkura na echi wa mu nyina no omu ye dunan emu edumiensa abesim Dreamfield abesim onabo ye security no efsa sana mi hu no because kuroti say new doma kotokrum ye hima na onabo ye ni police station ba akokra hwe new doma kotokrum asem si a this on nanti and all the suspect ne faka so de ne be fa de mfuturo mu saa na od na ba municipal onabo sase no kra ye de unduru ha kra na nipa kra ye omobo wadaroma wa o maame Justin Owusu bana hene o ye bi papa o ye deputy minister de oni edi nkomo wi a oni ne nkasa wa akire na mo beefy up security no police post ni police station ene niema hodo a tumi ana na dan kwa kufu ado de ama wo no de posifu hia no wadaroma momfa emayen ni mo din se de ye bo din kan sa na da chi bi nyame ya do na be ye MP a afi de na chese ye wie kura minia ene o ya adwe mi a watwa adwe si sa stretch no so so hwe new doma kotokum ya hima megiri se yitinya police post wo ha ebeboa enti mi se regional minister so se bi ma fiji with me spend be kasa na ni IGP so akasa hwe se yitinya police post within that stretch okay megiri se respect any music Sunyani Municipal Civic Council ye MC ni be sitting MP megiri se nyina ye pinde ya adwen eko benkromu se be bitimi amasa ade a wo kan so bitimi about so because security no the ba say nipa no police for no no so am afrit me di bone more apart from saying you nipa nkasa kra so no in fact because the last time I bought Sunyani
se ura besimu a so hwe like se was asa kwan ho a be Sunyani na te se municipality so niema ekoso efepa me giri se sa kwan so ekokutu kunu ya hima hospital no se basi kwan no it cost na like in that place in so a ebeboa me giri se around the day tani mai na it cost so a ebema sa eku ne sa boni amanfo edi so no ebitimi amana perform kakra nti when first me no bekasa bia me no bekasa ono mo nkasa na fe wadaruma ohwe unea wo mkita population base 7000 kuro te se ayi fiepre police station nim wa ohwe school fo bebrebe we na o de community kura ka ho a na wa hwe na watu ho anama onabo we de ewia ma akọ na hwe ayi court bi o masi wo fiepre ayi asi ho a chepa da we de tro na miditi a kire se de na judge ni hiawo se de na court ni hiawo ono mo ba to obi mpenso yesi court yesi wo da na hwe na nseme kona baby a omo eye yi hwa na wo mo edi asem judge ne to hwa na mete ya ne hello try to ye wa yem e wa na court so court rise ya pon Mr. Wadaruma na na do apa wo a wo ye deputy minister of justice attorney general die court nsemi hwe na kamayen na wo muntunko na ade wo mu hia no ma ayi council na so ntena omuntunko na ya brani adwa benne no why yes any nam fa yes me no kase se na me se bi o ma move call new court dabi if we say na the material say na the furniture na furnishing of the court o ma si awie na mum ni me o se de ye ho ma o court no na ayi problem kakra ndi se ba so monye ya me gidi say one thing na I also yes because baby na okay na me kokoto pa edu fie da enya adwuma minim say ono ba fo nso ebo mo e wo ne ma bre ho nti e be hwe kwa me paso na ye hu die aka mu nti a wo move nko ye afi ya resolve say honorable afretu ebo a say odu akọ tu na ebi obedi mrahye bebi a chese kuro no mu nsem nyina no ase no wankasa kura wunim Muni asana tie. Ese we bia ye aso tu ba bia na yiti na ye ni so hwe. Di ba bia se ba bia hwe sane wani na. Yo. Ene awrade nkan ho no wani so ade hunu bia no emrem na position na nado dan kwakufu ado de ama we. Ye ma odin ka so honorable afretua ye bo apen so. Ye nya we na da chi bia na awrade wadom ma tete nsensem bi so baba mra hye bedwa ko nwa ne bi so otimi ba na chese ene na chese ye wie. Nyam spenda masi. Amen. Nyam nshamo. Yo. Menso me da si producer no abusia menye we maye menti we no a Sompa FM ye yenye debut e de na yenye e ba jo question be na mamusa no asem be na habona hafo Sunyani a e fa security ho mamusa no more or less maye complain attorney general na di nkomo no Minister of Justice Attorney General makafia court na asema kire no maka wanfie court asema na kire no enem ne kasa o back doors na nsem ma pro so akire ni wokurum ha no ensem videos nsem polo nsem ko so nyina maka kire no because oye dan eye bambo on the Director of Prosecutions Deputy Minister of Justice Attorney General oyi nyankopon firi ho a ono any timuafo abedi akira owo Ghana ha sei enye position gitwa o ma prince ni so nyina akire no nti abusia fe hwana me mo na mane bio maka akire deputy minister se na mabona na ado amane because oye cabinet obeko makobodo ma hema amane e wa bisim nsen no mabodo ma hema amane mabobbo ma hema amane ene makọ regional minister ho masanso di video ni nyina kwa akọkire no makobo eye abankra chipani amane Masaya bo Minister of Interior amane ayi National Security Boss Deputy ofiri yekrum doma masum ni nyina agu nanim aka chense de ekoso osunya hanie mabo sunya manhene na nabosoma aso enkrawi makobo na mane me de sina chi amehene so na napia kubi makobo na mane nti menye dem bio de metimi aya na maye no de aka ne se wo no mo afidie ni na ha na obebo ho ban bi konkrofo no mda so wa around wo mo wa around tie wo mo time na so maka se wo mo time no so July August September
ɛna ɛsɛ wɔn fɔfele wɔn nkonnwa no wɔn mogya ne nyinaa ɛna tu fatu trim kuro bi a bɛhu sɛ galamsey ɛkɔ so no kuro bi a bɛhu sɛ galamsey ɛkɔ so na yɛwura amena mu no galamsey yɛnyɛ no kwa ɔkyene nyame yɛ adom a anadwo da bɛne obi a wayɛ galamsey na wasakra abɛyɛ sɔfo bɛdi nkɔmmɔ na wobɛte nsɛm ɛkɔ so wɔ amena no mu wobɛte rituals a wɔn mo yɛ wɔ amena no mu kuro bi a galamsey ɛkɔ soɔ no the nearby villages, the nearby towns, the CCNE, Mujashie Gosa, Moanina ho, Netun Chai. Your friend and Poku Piesie fa Seviche. Me kwana mene eye Abraham. Unim, onanaya or boame. Na itimi disan kumu we na me pra sponsor. Pra sponsor eye Eja Abraham. Otiha, mene Dr. Bedinko. And it's our hepatitis B. Ni hiane sa okwa. Eja Abraham bɛkyerɛ sɛ niwe show ho free fatty fast food ho fatty food the double F food fatty fast food nneɛma a ɛyɛ nkyekye ɛne nneɛma a ɛyɛ sradeɛ ɛne nam no so wɔ hepatitis B na akɔgye aduro na wantie na futuo na ɔbɛka sɛ aduro no nyɛ ogye gonorrhea aduro ɛwɔ no hɔ na wantwe ho amfiri ɛyɛ ɔmpana dadaanom ana o mana nkwa nkɔnom bia obɛka sɛ Eja Abraham na duro no nyɛ enum kankan sɛ wantie de ɛbɛma nakɔ na asan kɔyɛ de ma ne baayɛ na obɛka sɛ ne duro no nyɛ mepa kyɛw ti aka no ɛwɔ no ho Dr. Majo bɔkɔ de ɛnɛ wadaroma ɛne pra sponsorship nti yakɔ Deputy Minister of Justice Attorney General ama Dabi Obe bransa na wanya no. Papa. That's from jury. We ba ko for the juro. Enti yatie. Yenti. Yes. Ene akwanya nso ade amena menche obi biara sabri otie Sompa 98.9 FM na Poku jumadie kese a one na pamfo te se abofuki one na pamfo te se sie ene ochiame mu ede bremu na Eja Abraham Herbal Center yenso ya ba ni de ni ahobrase kwanso yesre se ode waso be famie na mreka kre wo yanimi ya twetwe nkomode afa ya pomude ho ewiase obi benya wa na yade ama me ne wanse na yade ye kona se wantimi anko bia yade onipa tamfo kese pa yade ne santi ewo se nipa bia se yare bi bow ana yare bi ba nipadua mu a pekwan bia obefa so ye kwan papa odi bitu sa yade na se na wade wo ho enti sa demo a woti ho nyina wo so yade ne so no na ekonenim ebedu baabi no na afi wo ye ho hwe a enyeye yes na Dr. Abraham Herbal Center menkwa na meye bibidura meto nchia esanse minim adura yehu Nyankopɔn de adome na minim ayaresa tumi a ewo mu na minim senkyere na Awurade nam ye aduro so ye nti no mese oba ye ne wo to nchia ye ma waduro no to aso prensa na se ho antowa odofo emfa hu mene kase ensuro ye bra beji usika se ya mfa mawa bra Sompa FM beka kire na Poku ati na se meka wiwia anka asem ni nyina ma wie nika because minim say definitely se utu anamo banko ade no matter what Nyankopɔn yaresa nyina afi no obefa yenso na wa healiu na wonso de ho animonyam hye na Awurade enti mesrew ebi wo ha na ebre ni adaji enti mantimi ammo yade na hawo no so ba munim say eba ne stroke ho ayaresa de a Awurade de ho ayaresa na domye me emre bia metumra mekiresie ukọ baabi ti se kira ubisa double K obeka kiro obi ana stroke aye no ye ma na duru nyame adom ene atama me odi adanse enam so ma enipa bia omonso wo Ivory Coast ati ho adanse die no ama o maba enti se wote ha na se stroke udi wonya na se wonfa wani kire mo Dr. Abraham Herbal Center na eno de wo ya ache because makama kire mo dada se uye obi a wo diabetes asikire ya de hypertension ana sugar
na se wa ma wani anko saa yare no ehu nua na eso wudie eni nua na eso otwe ho firi ho a odofo de be ne se eya wo nso wa na otu asinti ni twetwe eya na wo nipadua mo hyehyew eya na wo nsa na na ye otititi eba na sa wo ni stroke ntam kwan wa na se ohu nneoma a me kan nyina mesrew entena se mfa nya agudie wachika se na ye wo ya usisi ye wo ya in fact ukodem kra wuntimi na wodati weni baako a na se be mpa obesi ada biemu no eya asem enunti na ese ubenya edu papa Erade ahye nam Agya Abraham Herbal Center so na yesiesie no kwansronko so undiluted and well prepared herbal medicine a yemfa chemicals bia mfremu na nea sa duro ni bi beko ne mu no enye gidi asem se wo gidi o se wo ngi ni o nyankopon de won ayaresa tumi na hye duro no mu dada enti wo ho beto eno na erade na mesu ye na wo a wotie mi a wo so de ne hepatitis B. Let me tell you this. Uye obi a wanya hepatitis B a ebia na okwo na emra unyinsen ye no ye o test won say ya na ye some series of test ena ye ka che o de na hepatitis B. Yes anase nanka o de nyame adomuti mo mre o nipa won hu mobro enti wo yonko bi ubusuani bi yesi ohia moja enti nanka okoye okotwi bi ama no ena esi da bi odofo odipadua ndi egina so kama but o hepatitis B. Ote ne sa no wamfa ne serious bia tieni eye brebo mu yade emo ne ba omo betena obrebo no mu se otena se de agudie otena se de nhwe ha emo ne bebobọ obrebo mu ntokru omo wia no ma besan se o kidney no senia obi o hypertension ne diabetes bia no eche mo a eka ne kidney a fact go and ask your doctor me say obi o diabetes and hypertension ya de ne che wo so bebria eya na esan ha o kidney no because one of the most causes of kidney failure ni America ho say hypertension and diabetes sounds na won so awo the mabos is hepatitis B no wo bi nko ade a mepacho e ma remfi se mo ne se obrebo no yo mo be se o kidney aka ho but asidan kan yehu anyankopon a odone ma na onjaye ma yatamfo empo yatamfo ne yade no onjaye ma yatamfo emra ye wa hu yehia mu no se wa ma Agya Abraham Herbal Center sa hepatitis B na okọ hospital e ka sure say ye manage yes omo beka no kra kiro but oba Agya Abraham ho a mene wo to nchia na matu sa yade na se free wo brebuo no mu na wate wo ho ba hye no nso tieni ye o yade no enko sa atra keke se me ma wadru na utwitwa bi oda bia ota no nsa ensade ampache oyenko se wo no Agya Abraham Herbal Center dru aye hepatitis B do na se uguso a owe red meat oda na mono de emfa mfikira open na mono bibria mesro enya ade se ebeko uye obi suso a sa hepatitis B no wo so na uye obi a da ne da nyina se de nanaka fatty fast food yes memboro nana poku brofo no fantastic fatty fast food enuana ya chichichichie enuana ahurija aduana ya den anwa chichichichi no chichis no mepacho okosi disa no mane sausage a enko eba ne sa enkase medro ni na enye o because won mo de ekọ ye ni nyina a mo ba be di adanse ni nyina eye wo mo a omo si nkete na omo je omo adwense saa nioma meka so omo jai no omo timi comporte omo share omo so share omo ho no omo jaiye omo na omo de ne koye enti se won so pese wo de ne kwa mepache bra na ye nto ho nchia oji achinye se radio si na ebia ye ba ye kan saa keke na wachi na bre enti ye o se ye ni ho adru hwe ote menka no eye o se bra uja me hoko baby okoye na still edaso ho ema wabamumu enkachi ena mebonsu ntimi mfu se wakoye nyina ye ejuma baako oli se obia ne ayaresa doma chede awade de adom ti bia okoye ne se onya ade de obetim na oye no enne wasen atimi nka bio tu anamobra ye wo estate ye be apostolic asoridan no anase ye wo brotherhood asoridan na chipe brotherhood asoridan so ne Dr. Chekon hospital ni de animhwe
me ba hepatitis B no so si eni adura ko municipal hospital me tumre a kire usie me tumre a kire usie se hepatitis B ma ye ho adwuma bre me gusun so a me ye ho adwuma o kina fie se me koda na ade kina awurade nyane me a mesen atoa so tieniye oko municipal hospital disease control office Mrs. Abigail Mensa obeka chose Dr. Abraham ninua na oko school KNUST na oye adwuma Unilever Ghana Limited ye na ma na dru e ma na hepatitis B asie tu ye wa oji achinye no number ni eje na frame na be so hwe me mo ya de so enchese mi na dru wo de na henia me ma wadru e be nane henia me ma na mitimi ma adru e nane henia e de na ye fibroid yes obi kra wakoye operation 2 times last 2 years obi de ne de bra so wakoye operation kwa 2 times but asidan kanya me e ba biem na afi onya agidi wo bibidrum oba ye ma na duro ne wade no ho chi number no aha Sompa 98.9 FM na Poku Jumadi kese ekoso ne na pamfo na Abraham Herbal Center mabasa minimum twetwe nkoma afa ya pomuden Dr. Otunchia o hwe machira kwa yo estate ya be apostolic ason na Kumasi Ohwim Presby School Junction Accra order come abrona na sport tema community or tema community one your Cape Coast Florida Takra the market circle ha die hia ne se obeje number 0241 to boss pa na chro mami uni ho amini ho mona mama Dr. Abraham say Abraham Herbal Center be na bibido ayaresa award bibire mo de ama ese da number 1 eya adwumaden eni nyamesuru ntia medase 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 0242 yes Sompa 98.9 FM odofo ebiona ebrentima mo yare so a enchese mini ho adru de hia titiw ni se obefa number no anampo unya number na wantimi amfra ochena obetu anamo aba metena se na mahwe nyame ma obonsam de yarewa ato omuso na ma wo mabrabo ato ape na iminya tena se na me haban ni twa me ho hia na me den haban ni ye nsenkyerene a ona obehu se yes nyankopon de healing energy ahye haban mamu odofo entena se ma yare ngu ani mase ose o pa wo oni ukunu ebia na be ma ne de na low sperm count e be ma na dru ama nkwamwa no ho ayedin obetimi anyinsen ana wo de no osi akwan ana se yese wa wo de no blockage bia ba tubes no emu asisi enti ensem nwonwunan ye ko huhuru mu bra beji abibidro wati brana besohwe brama yento nchia na da ose obeba da bia o kana o trip doctor mebo obeba na da be na oba odofo unti na me wo ho me twen o de hye brana beso adu papa no hwe na oban soso a fashe otim se me ne woto nchia enti manusisimi na so ensi sa na mpo se anko a me ka de hye yehu anyankopon ni munya onye me ne wontamu dansefo Sompa FM nye me ne wontamu dansefo me de osika be ma o me ka wi a minim de me nansi so me ka wi a enioma wo ye ho enioma e wo ye ho ye ayaresa tumi a awurade de nam haba maso de amaye na ne obetu anamo aba ye ho ne de
odi kan na mamini kan na Sompa FM atiefo ase obi o ma me nkyenda nyankopon adom so onyare but ode me number na ma obi a wo yare nyankopon hyiraw na omma wakoma so bisade emrem because the Dr. Abraham number na ma obi a wache no kwampa no the choice is the person is obeba enti wo yanye sa wawie erade hyiraw na wonso so wo yesa no ode me number na ma obi a wo yare no na so obebo wo mo obon se erade nso bebo wo ho ban afiri nyare wa ho sa na erade na ade enti se yade bi di wonya te sa brante wasi su na wonya namu yade gonorrhea syphilis chlamydia ama obema no fo na efon sansan bi eta be sisi obema no eya na ohwewa no eho ye ohene sorry ontohwe no eho ye ohene ne pacho entnase e mani ndi uso nche ebia odika no antibiotics ariri ndobi ankosi aga da wa wompane ahodo bibire but baby ese odu ani che Dr. Abraham Herbal Center bra na mema wadrebe ntisa wo mpani fie so ye be share rubber obenya prostate na ne ya hye ne rubber no so omra na me no nto ho nchia wa wutie mi no bia na wo nofo hwe nofo mu specialist me na meti hei die nti ese onya gidie wo Dr. Abraham Herbal Center mu ne se mimi tu mra me kiresie nia owo breast cancer wo Sunyani krodu ama menya ekra awurade afa me so asa more than 23 breast cancer menka say no fomu ya de bi keke no fomu ya de ne de ye jobi amama na dura na ne de different but the cancer na esi betwa na nipa nya ye mugidi obegye sa duro no bi no awurade ma no kowe enti wo tie me na se wo de ne breast cancer tie ni ye wo de wani kire abrojo me tu mrasen a kire osie wo de wani kire abrojo ebebia na ekum na ntwie ne masalachi wo no baby etwetwe ahoma no wonsa left osofu pani bi o nyankopon sa wono so pa etise odifo prophet David Chireme revelation nyankopon sa wo sa asofu no so pa etise miankasa me papa awo Gethsemane but unim sa asofu no na asori banya breast cancer no oponyame se wono so nyina no o se no Dr. Abraham na me kwa me di ma asori be ana me be kwa no ho beto no na sedanka nyankopon odeko hospital mo se watena se ama akana koma nti etwa kra enyeye bisa ho se awie no ekosi sen awurade fa me so sama no koe enti se ma kire obi o breast cancer na awurade afa me so asama na kwa na wo die o tena se ayeden obu a watie mia wo tu na hye na tie ni yohe opon se awurade adom ye breast cancer adro ni nyina no ye o level bi o edru aba mitimi ka kire se ma adro ni ntimi o because ebisi kwatri nipa na ba ye no me ka kire ne se oba pa ba bia dru de ma adro ni ntimi nsa ori ni kunu ne ba enne menka abusuafo ya o momfa nche me enne sa nipa no awurade ato ne sa frɛ ni because of breast cancer enti wa wotie mi a wo problem wo no fum na wate se obi kasa wo Sompa Dr. Abraham oto nchia o twen ayeden nya awurade mu gidi wate na nya mi amete won me de who am I me nya obi a o nyankopon ne befa me so asayade na wo de ho animunyam hya koma awurade me minim se ewiase abrabo a ye boy de wo ye bia da wanim enti nia wontimi nye no wo dada nipa na mane ba na ogi ni sikadi a wo betua no daachi ana aljana o pe aljana kwa you will pay enti ye ndie ye dru ntimi nsa no ye ka no krekyerɛw na babia watena simpa ama na bro so no se be ka no krekyerɛw enti tutu anamon bra me mo ya de na ha no so wo de na ulcer wo de na asthma me mo so ginamba na ansa na wo de frɛ me ana gima ne awunim ne so yare no no ntu anamon pa bi mra na o me so de raditimi ye ne hwɛ 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35
0242 76 48 35. Yes, I hear Sompa 98.9 FM. Enche na akra me sorako ma hu se opening kese aginedwa a obetoa edwumadie no so. Ba Dr. Abraham Herbal Center o hwe akira kwa e Sunyani Crodema Estate ye ben Apostolic Asoridan no. Anase estate yenye wo brotherhood tieni o ye wo brotherhood Asoridan na chipe. Brotherhood Asoridan so ne Dr. Chirekon Hospital no ene di animuhwe. Enti yenye wo brotherhood Asoridan na chi dia kan se wonsa ka number yi ubetu anamon na waba obu ane de ne halitosis obi okasa enka boni efri nanumu ba obu a ode ne som acid bi na akọ connive with aduane bi a wadi wo yefunu na ekọ so saade no anase bi kra wo trim Mr. Osetu anamon bra because oko baby to say regional hospital Madam Margaret Mensa oye adwuma obeka kire say yes ne de no odi chini no ye na ma na duma no ko ono akra betina radio so aka na dada enti gi number last one na pokwa gi na dwa na akra menkoto adwuma pa so ochina bra na irade fa yen so nye ho nsenche ni 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Nana to adwuma pa no so already asumbi nka obi bia ma no fom ya momfa ncheme Yenina ye tie Sompa. Yenina ye tie Sompa. Abusia Eja Abraham and Altin and Kano Brotherhood Achekun opposite pair. Abusia John with Facebook, our Yanko Dumasia Dumasia Aquadana and ne Obi Edisi campaign trim say ga Mamenchia Shantonwa Martes or ye teacher ni ewo Roman full school fefe na wa backside nchen hwa me de fefe what is saying ya me shira wate eya hwenkura ni ye o me sraw hwenkura ni ye awofonom menka se sunya ye hu menka se brown afo ye hu na ochena posifu abefre me be de asie me yi a kyerɛw so obeka se ha ye hu so obehwe hu ye so nhwe hu ye etoje wa oko all night ya hweye oko watch night a hweye oko sofu bia ho anadwo a hweye Bible says so already onyankopon yede enhwe Yesu ka kyerɛ bronsam ɔse Daniel boy pa no wote asema Yesu ka kyerɛ no ɔse hurusi fom wote asema Yesu ka kyerɛ no enti enso already onyankopon hwe nkasa me kwa asori nti de asisie no fatu hufo mesra asofo nso mamche Reverend John Felix yebo a na menche Methodist of Pening Anglican of Pening katkisifo nyina meche ya na menche me sofo Right Reverend Prophet Bishop Francis Mensa the New Generation Church of Guide Miseramo ene program bi amba ye bia no monhwe mo tam ni ye sremo da Roma nsam a yete no ye ka se kan nyina kuro ni bebo ohwe wumpie
But the amount of the video the achino. What the animals they see or aye abisim. Akwadana or finifano. What did you see ye? And somewhere boba wa hono and yansam ketwa kura ni wono aye nsem bebre. Obi le kuno. Senyo bi na de ade wo no obi na de ka bo no na me hwehwem. Hwe dumasia. Na me ne akura na papa eni nkomo. Sedu Jima owo dumasia ne ba e na hunu wo Facebook no. Over said the Sompa FM ni kafra due na mi ndie wate. Hello? Hello, Aja. Over said do kafra wate. Yo, Aja me moso. Wadaroma. Obane akwadana wo mo edi sekan pai ni tiri mo no. Mpacho ane. E ba ne sen. We de minchia mo na minchia atifo nyina. Yeah, ne say anopa ojare. Oni akuma na ya ne ma me bi omukọ school. Okay. Na be 7 boy no say wa ye late nti odi kan. Na baby ofi ye fi ho no, o tiri ho ekọ no nsuo kakra wo kwan no so na yi store bi so on krama wo ho. Nti o fi odi krama no na ofa dan na chi. To ofa dan na chi wo no fo lane bi wo ho. Nti lane mo ana odu ya na nipa no hye da motom. Obi si ne da onyambo so monyambo ye lentel kura adu lentel akase ombe bobi no. Ta nipa no hye ho na akote mpuma na chi. Aha, nti o tempo mana chi o ya duru na no se akwala abra. Akwala ne pege ni timu no no se o hye ayi maso wani. Ena o dane no ho o be to America ba fie na nipa no huru fa mpuma no su pie. Ena o di na chi bisika ne bia ni chi nka o be to ho na nka wa che ne. Ba akwala no so o aja nyame eje no mae. Wanti man to fam no de America fie bi be ho na dinu me ya juma ho nti akola ne di America duru ho na o kan na nkofo no pie se o mo he o mu pie o ma hu ni pa no be na se de na mo je tu akola ni nti o mo ra se na de ne ba fie ana ya de no ko hospital na adota fo ko ye ne ho aduma Wadaroma ehifa na asemi ni siye mpache dumosia kurum okay ho nshada nye kurum yampa se kurum cause baby ayeteno kurum kura try ko ye won finfin kakra ehifa me pe hopotin udu dumosia barrier na udu dumosia kurum a o fama tu kwakwan na ayi top for sare dan ho top for sare dan na nchen ho ba bia entinata se me mfa na se waduru dumosia kuro no mu a uduru dumosia kuro na ofa manti kwakwan na benkum ana nifa of benkum me ba o mo se waduru dumosia kuro no mu a wani mitinti so dua kese na ho na mo ye ye no benkum na akoba bia mo jana bia no wo no nifa na wo komanti kwakwan dada no aha manti kwakwan dada no aha ofa manti kwakwan dada na bread ya ba okwan no o san ya kapinta adwuma wo ho yes no so o san ya o be san for high tension na fe high tension na etwam ko ai breakun side no aha undu de ya wonu ndu high tension no okay aha nfinfin ho ai fie ai abunsan no na yi wa obi aye forest ni bia o ye ba o ho a owu ye frɛ ba na African bar African bar ofiri dumosia krome ko asore dan no ho ko a o tra o ko bebi ayete no fie na ayete no na tese eho fie kra wo ho kakra o bebi asem si ye no fie ni no ntem na oye akola no sa no na tese bebi oye no sa no wura bia ni ho fie ni no tefefe ba akoye mantem na tese obete wabete waachew wabete mpo ayi dan na omusia uncompleted no wabete ne kona mu ho so test
nti ugu wani ana wo ba asɔre dan no ho ugu wani a wani kesi asɔre dan no na o test uncompleted ni nti akola no duru kefo no so na o te afala bra na akola no pega ni timu no na ai o she max na odane no ho a wotum ka na onu so huru fa mpoma mu a o cheti no de seka ne bia ne timu anti onu na fra akora no se akora bra aha nti akola no hu ofra akola no se akola bra okay akola no hu no na o she max nti akola no dane ne ho se memba na o de America na o no so huru fa ai mpoma no mu a o cheti no twa na seka no ni se den enti mo sika na odi bie ni saa na se bibi na odi born saa no isa che sika Jesus Christ sika do ka kwala na se o huru ya na okita sika edi nachi o wrade nti o ya na saa no o born na o tie mu aje na ai nipa no e fa sika no ya ya se nka o be teja na ono akwala no ye pass sorry ye nti o sorry ya na nipa no ya de dane no ho because na babia ordinary ahwe no na binu mu ye adwuma wa ni mo ho oni nte o chesi no duru yi sankofo no ha ombeche no anti sankofo no so na de nkola no ba bre mi fie no anti odisika ne bo odisika ne twa oba ni tirim no akora ne to fom won o akola no chese o to fom ana nyakopon san so ma akora ne sore ye ana sika no so free gra no so nsamu to fom ei nti ofa sika no na akola no so asore a odi America eko enti ka osan fa sika ya kwa akora no so nka ofa sika na akọ no so da ofa sika ni na akola na asore odi America eko nti wanche si ni bio na akola no na amanfo bi so yi adwuma wo ni ho nti akola ni bi America wura afie ho na omode na bre no ofie abusia ko Facebook na ko YouTube akora ni tim na apai saa no o awurade nyankopon enti die mpa na ekoso ewusunya ha sei e die na ekoso wo bron hafa bajo akora no wanya mfie sen bajo 7 years awurade oba na be ma ako school way omo school ya wisdom day o say ai dumosia krom ha ako school wo dumosia krom udru aye dumosia market no koko shell dada no aha kwa na da ho aye school kwa ko na hello 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 Fasedu abusia ko Facebook na hello Fasedu ahomano ha drink akra abusia hwe akura ni nie hwe akura no awurade nyankopon enti yenya den wo region wem abusia ko Facebook na hwebi hwe akura wo mfie nso na okita sekan na ode bia akura na pampam na akura na tofom se ja akura na tofom ja no wasanso ekwa akura no so na wakopa akura no abie ne bio se se den ne kura no a opese ode chese menti ase menti ne manase me de anyame na beka se kuro no mu ayehu anyame na beka se kuro no mu ayehu anyame ya menka se kuro no mu ayehu na emmom de ekoso wo kuro na mi kire wo no de ekoso e wo kuro no mu na mi kire wo no de ekoso wo kuro no mi yi a kire wo aka kire am se ma time for monhwan kwada ni ye ko Facebook na anu akwada ba ako school wakotwere ni din awa Christ Academy school fefei wakotwere ni din joda banana wukuoda na yakun akwada no hwe Facebook akwada na da ho no tie
Say young again. As some na minimum. Just every week a moja higu Sunyani. Every day a moja higu. Every month a moja no higu. Shakwara school near kwada mfie song. Kote tete krum. Just wate wache. When we say school for kwada fa wa homache. Enti wate wache nya kwara we na ote no. Ote school for kwada. Tinko de sikani bie ni team. Aqua ya bele, lecha ya bele. Aqua no way ni se ni bia dia wu no bele de be de wa bele. Ose. Aqua ya bele, lecha ya bele. Aqua no way ni se ni bia dia wu no bele de be de wa bele. Ni se pa bena koso wa bra Sunyani hey ntim penim famante ye nti ye wi ye me de metu kremo Ko ye pa bena koso wa bra Sunyani hey ntim penim famante ye nti ye wi ye me de metu kremo Aqua ya bele, lecha ya bele. Aqua no way ni se ni bia dia wu no bele de be de wa bele. Awa say. Aqua ya bele, lecha ya bele. Aqua no way ni se ni bia dia wu no bele de be de wa bele. Ni se pa bena koso wa bra Sunyani hey ntim penim famante ye nti ye wi ye me de metu kremo Awa tu na krono din sei Sunyani sei enti de ekoso yi enti kanokure pa se December bronya boga hwan pa na beka so mfa ne nere ne ma emra Sunyani kurodua umedi bronya obeba yi mibusa ahemfo ewo kurom ha mibusa ahemfo a ewo Sunyani ahemfo a ewo abisim ahemfo a ewo berekum ahemfo a ewo doma ahemfo ewo bran of mantama nyina ma me ni sedu enwie nkomo no ofasedu hello ofasedu hello Pacho network no. Anyawa wa kura we bold. Enti modi akura no call hospital no. Die ne siye na doctor sidien. Okay, omo titi no. Na omo yili sino na omo pam ye. Na omo di nsuo si no fa anti na ni ba fa mana. Ya de da ho kakra na omo yi no. Se no fa ndra fi. Di e chi ame ya de no fa na mera se na ntembra. Modi ne call domestic clinic na modi ne ba municipal hospital. O say domestic clinic ho. Ade no ase etwa komu pa o. Ntacho ai. Da ai omuka na ai stand there so omo be kwa ko check out. Aka ina aka do ina. Me ba cho wadaroma. Sade ade na abusia ko Facebook na hwebi. Sade ade na si atwa no sedu. Ma wani nko akwada no ho specialist scan no ho pa wai. Na domestic clinic no wo mo ya ade, wo mo na clinic. Enti ohwe na ebe ha Fabra municipal. Ohwe na ebe ya dia Fakor regional because akwada wanya mfie nson no. Ni tire no enyini saa. Na obi kita sekan na waham ade atwa ni tirim hu. Ohwe de wa asi atwa na. Ya me anim ni. It is beyond domestic clinic. Enti mo wani nko scan no ho yie. Mesere wadaroma. Why no chena bia na akwara no amba me na wadaroma. Enti akwara ne ba ye no. Otisen because akwara obi tete baabi na ha akwara bra. No this kan ehwe ni tirim saa no. Area hokora no ne kora wadidi otimi etisen omohu. Okay, nimre de watima didi de. Watima didi kama. Na ama ntemo ha de store se wa hakro mu nyina tum. Asare dan na menam ho na dede wo ho no.
Nam the fair I shown a yato akusiona. Oh. Maybe a stuff a woman tell me what to screw and make cotton she are maybe. Oh. Na se ntam ho nyina wato to store musuro. Ah. Oh, awurade. Maybe nti se obi so to no anwumere na omoto ade ma oche no benya ne ba school feed ne school fees ya. E se oto store no. Nti eba say no nananom a wo mo wodum asua. Any assemblyman, any na oma frɛ wo ma ba ho. Nkocho assemblyman ne nkoso hene, dimosua nkoso hene, ne secretary. Ono amu ni honti ne secretary ne di hu djuma maame. Obeye announcement wo dimosua krom. Na assemblyman so ne the oil information center no mo frɛ station ne secretary no san frɛ ayi police. Nti police commander ne ayi DC omo ba ho be ha kola no ha nti anyimire na ayi Dumasi police force sa ba ni so miensa ene nurse ni ba ko ba no mbe tutu akola na no omo ma eko ba bia asemisi akola no ko kire de ye nyina akora iduru ho no na ehummo no na onwoso na bibi nha no na nikita no kana misi o mane woso de onde bitana de olimbia onka ke ready na odu ho no na ayi insect ni bitana no kire ba de odu ya ni pana freno na o kire de bia na o tenti o mu ra ho no mu se ni pana mpabwa na etiti ho se ai se boot combat no mana se mpabwa ya no ena de odu ti yin na mu na akora no on complain pains bia me se Dumasi clinic no eye clinic o mo ya ade but nyame ni medi mani hwe adura mo ma ni de ba fi onye complain ayi bia o mo ya ade de but me hwe de wa cat ni sitie no o ma address ne kama de but me sere wa mo ani nko scan no ho se be ya wo mo advice so se atwa komu a obema wo mo atimi a kire wo kwan a obefa so why mate ne ya me yakora ni sesi akora no say the on start school ne o chena David chena de ntimi ko school na ho tano kakara me de ya me yakora se ne ho tono kora oduru sa area ho na kora na awosi bi ne senya akora na ye no nyankopon abofo ba no ho ban a se panyini kora na bibi sese yem se oduru sa area ho kora ho ye ihu kora be na ebebo ene to nkola wo area ho nyina so no me sure se de wo ka se kwan da ho na nkrama ni nti e bia oye no se ti ya area ho po nkola na omo fa ho nyina yo kwan ba ko nti omo nyina na to mo nkambo mu na omo le fa ho wo de wo kita obagi aso ya ma oni nko na ho na fa na ko ansa na ko ba bi obeko obase na ye de adwuma ba cho mi e boho la juma boho etu boho rade enti wabra bosumi nyina ne afi nyina no kakra wanya ode ba be ye no obi akote ba bi epese otwa obati na ode kwaji sikaduro na ode kada ode kotokam ode kotoka no obonsu ode gu ho na ode dem de nsem fataka awurade se wa ode a wonsem fataka o bati ese fataka na fe ateche na wo ka se wokwan mu ho no na ode abonsu agu so na waka se sedu de waye adwuma o mobra sedu yamen ka ho ate okay nyina ho so oye kremoni anasa oye kristoni mpacho mi kremoni mo otumfo nyankopon komsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ommo akora no ho ban wate amen asungie enka ho nyina ho ban medase yamen ka mo abusia mena mekai ana interview we no so no mena meka hye seedu ano ana picture na e ho no e agrada na pansi akora ni trim e agrada enti menka se sunya ehu menka wei etoso edunsia wei na toso dunsia
16 oh dunsia 16 within 1 month the mente ye de mbai enra wote na no memene da ene kwasie da Pentecost Junction eno so akwara ni ko school say yo chese no wo motete nkwada no tam amu ko school na awia kete na se nipa na ye chi ne se nkokọ no nipa o ena ye ku omo etwitwa wo mo echi wo mo chese school for nkwada virgin boys virgin girls virgin boys virgin girls akwada woni bone da akwada onhu eye friend se be ma da akwada be ma woni bone sa afọ no omo pe kwaji sikeduro hwe ko Facebook hwe abaya we ne toso edu9 oko school e wo Dreamford Senior Junior High na no wo mo twere nso hwe o wo mo twere nso hwe akora ni menwuma saade hwe akora fe nice lady senye nyankopon ene abosomaduasa ene nsu atwa sunyan ho ahyi a hwe nka akora yi ko mu koku no yano ene asantimamu hwe akora fe sei akwada fe sei abisim next hwe akora fe sei abisim adan enti monte enti se hwe akwada we so abisim akwada we so wapon school 4:30 o mame so nkoto seminar emra no mesi ni school atade we do de ye career day no onko na ye benada no nan officer oba no num no nsia no nso mame nso mo pitiri mehwe a nano ene ba ko ne aba nano ade chi ya woda omkofa no wo eye Kumasi Asantema mu Ashanti region eno omkofa akoda yi no da ya na sheme so timi mu ni videos afehwe akoda we nso eco school otiabisim wa back classes e wa Anglican wo ma Sunday fefe ye wo Bank of Ghana nchi a teacher for ahwe na wiu abon ho ban wa pia abonten obefa ka wa rest na wako otena taxi ma pe no bi koto no so bi kata na no ade achi ye o ma me pe no wa china pe na fe anadwo driver bi nkɔhwe a oda Catholic University hwe on da ho no hwe ade me se me tumbira na ma kire osie enti me ni troda asem no sisi a me di akira kopem se mehunu sa asem no se ne te e no kora mpa enti wo tu fi a enti de akoso no mpanimfo bi nim mu bi ana enti de na akoso region we mu a enti panyi bi ankasa ohini bi ankasa hima bi ankasa agesensase ene adwabo ene mpotwa ene kasantwini amanso ene nsase sem ne nnua ene enkonwasem nko ana mo pei enti mo ton nsase a mo mpede akoso okuro no a mo modwa mubo dwai wanka sunyan mantam ho asem do ma mantam do ma security brekum eni abisim obi anka ho asem ede na ekoso nti de ekoso no binum ni mu bia na ana emfam ho ede na ekoso apanyini bi anka sai ede na ekoso apanyini bi anka sai ede na ekoso apanyini bi anya amamre ede na ekoso amonya amamre monya amane enti brekum manhima nanami ahene die esi ya opusu no hwin enti yanti bi our region we mu ana brekum manhima nanami ahene nana die esi ya na saka wafo ya gikure ya fai a opegya no ho a opegya snap ne nwan ne niam akwanya amamra ne amane yi enti yanti bi wa abisimu ana yanti bi wa kuredo mu ana enti yani mpanimfo ana yani ahemfo ana yani ahemafo ana ede na ekosi enti de ekosi edim papa de ekoso wosunya he ya every day moja he ibikoduru ho no emoja ehwie gu fom ho no emoja ehwie gu fom ho no enya asemketo a afehwe enkwada mienu we so abisim Alaska Junction wo ma yesen cheki enkwada we so wo mu ko school ewo eye abisim wo ma faka ewo rest ha wo mu ko na wo ma ka wo ma che taxi na de na twiem Dr. Beku na de na twiem Alaska Junction na de na wom saa kwan no so edru yedent ba bi o me Tom Brown papa yi senye nyankopon ena na honye ena driver ni na to no bo ena akora no fo so bie pono no nyama nkonkron eso no mu ene ne kuro mabosom eso no mu ena obie pono na to anse ene bum nkora mienu we ya won papa ye from nipa dobone sene papa hwe nkora we ke koku omo me bo ana enye picture ma yi a kire no
ana me ko high wo mo na be gu TV no so enti de ekoso okrom no wura wonte bambofo regional minister MC DC nananum ahimafo nananum ahimfo monte afi hwe sanso hwe biu hwe a high hospital you know oh sorry STU pole hwe akwara ba ya akwara we nso oko school ewo susek model susek wo mu junior high no wapon o na ofa bush road bi na ewo susek achi ho no okwa abisim bi o abisim hwa hwe akwara ba ya hwe abusia hwe o ma me na gina ho no me na me gina ne nchen no abusia hwe be de me se be ka ba bi o mo wo pane no hwade o hwe me de me se be ka ba bi o mo wo pane no hwede akwara ne be ye se nyanyankopon ani osofo mi sa daworoma hwe me de me se be ka ba bi o wo pan o de mo de pane wo mo de pane no wo ni sisim two na ma twe moja according to akwara no enyi nyankopon akwara we koda hospital amani akwara we yehu eho ana wo sensene enyi nyankopon any prophet doctor Christ Gethsemane prayer center odifo ba akopɛ hwɛ akwara ne da ho no hwɛ me de me se ba be ka ba bi o mo wo pane no aboke hwɛ ade fa me kɔ ho hwɛ ba bi o mo wo pane no hwɛ ba bi o mo twen moja ne friye enie hwɛ ba bi o mo twen moja ne friye hwɛ me de me se ka hwɛ wahu aha na o mo twen moja ne friye hwɛ nti we me fa evidence be na nkyere wi nti ye be hunu nipa o ya ade we na ochena hwe nkoma honorable lawyer African ebo a enimidi ye nti ye be hunu asa kwa kofa lawyer e de ama no ne akoto aduane amanadi ne lad be no wata be ne asa be ka kire se ono ne bia eho no ne ho do ne ho pe na ne ho aye fese de one na nhu o de mbo ho ban fo oni to post fo so wo musa ka akrom de be chesi no wo munya bi patro krom de be gomu no ka na o muntimi nkasa de ekoso no anya asem ketwa se post fo ka difficulty so mu kom ena maya na mokasa wo mu chesi ndua agigi ska no wo manya den se ye kire o patura ye de mo every week ya obekọ wachi na no me gina ho na bra hafo ha posi panin bi am se so na che paturu Ghana ha posi fo panin fo ni bi de o che paturu se dien o de ne ka si ho no gen na ne private car ye ma me gina na ma twe exercise book no ma twe ne number a twe ni sese unim aban betua nyame betua okapa o sa posi ni na wo bra afo ha o wo man Ghana ha ufiri kuro bi so ba ya wo na hwe ayi patro so e wo mantam foforo so a wo begina ho filling station na ya aban filling station no wahu na wa fill car ye pebidia chesi arm robbers ye pebidia ko patrol so wa besim ye nya bi okwa 13 liters 6 liters no wa chembienu na wa twetwe bibi na de ahye ho o ka so obi enhu wo nyame enhu wo bebu nkonta wa awurade anim ye de bi be ye wo ma ye de bi be ye wo yire ye de bi be chesiu ye de bi obekọ pension o ka so nko pension wo obekọ na obi aba na esam boni e udi ye nti wan hwe yi a ebe hawo hwe akora ne da ho no 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 am I lying me ditro ana we simi ko han ni free Burkina na me ne beto eye e friend is pole nti mo hu ye enti mo nti ye se ya kasa tie panyini bi e wo sompa ka be ka se mo sompa fo mi hiam wa ha mo didi matem kurom hafo nkwada ma ya daachi wo mo na ebeto aba e de ama mo nti ye ni politicians enti de ekosi se kurobi so na ekoso o mansi bi ni mantem bia enti nkamra hye badwafo nsore ye mi kurom ni pewu mi kurom ye chesi nkwada mi kurom ye twitwa nkwada ye twi nkrofo moja enti ni pewu enti mentre ni do makoto krom na sabi mi nwura mfuturo we mo na me fa mba gina kwan ho na me nkodwam na yansanso frɛ me sɛ brawo na oba na da mo kyere brawo ne pa oba ne tiskem brawo ne atwe oba ne moja enti dia na ekosi me tena Ghana ha na ye na se me tena sunya ha na ye me na mfuturom me na nkwanfo so me kogya me ba kwan so a eno so ye ba abekye no ye bekunu ye twe ne moja me te dan so me na nkwan so a me ya gye me mobile phone me nam sum mu hwe ba bi te sɛ eye ba kuniaba
o de mo amote saa ba ko ni aba careful no so no wo ba ko ni aba careful no ba ko ni aba careful na ufri PWD na bu careful no wo saa ngura na ewo hu no I am telling you a free and net 20th July eko ochina na de chenye no se mo amama ni anda ho a ye be chase obi wo ho because me enu she forest num aye group wo mo she forest num se wo mo nkwa anadwo awie kete anadwo de wo nyan saa forest na da ho no me say ene 20th mo ntwere nto ho se mo ahwe mo ye na mo anko group na ye ho gangaria na wonko awonam saa kwan no every next week ikono wo mo group once na no mo abesim once na no wo mo wo so eko eye nwabi efense duan kwanta sesi ame no ekasa yi duan kwanta ebetuma ko ho na sesi ame no ekasa yi duan kwanta nurse ni bi ne mamiensa okọ adwuma tie de asie me be ko duan kwanta sesi ya na afi mage aboafo nkrato me be ko duan kwanta tie de asie wo duan kwanta one pastoral center kwan no mo amofa ho anadwo no afi wahu kwan na efri odomase ekopiem e wo fiepre ahimfi fefe no nana fiepre hene mesrew fa na isifom wahu saa kwan no makane miensa wahu saa kwan no makane miensa pastoral center makane miensa kwan mono na wo mayi no makane miensa afei eye groovies kwan na omu yi no mo amaso adin ya mo fa ho tetatata gota ni mu amofa ho no ye be pia wato nsuo no mu ma lock ni se nsuo na eda ho no eye nsu kese hweye afei efiri eye cocoa house ekwa ko obapa otra obapa na wokọ ahemfia wahu ba bia asu afia ewo no eho de asu ne powerful sunyane fia eho na sunyane fia da no wo be ma wo de try na mum ma wani nna ho nsuo no so opie onante nti sanana ba pia na chi honhom wo ho de be wani nna ho wahu wall bi na o mato dua bi si ho a eye asa wo maye bridge bi a motatena so careful no so ho no ye ba cho so wo no wan sa wo mato wall bi ufiri na wo fra hemfie no saa wall ne ntam ho no saa wall ne ntam ho efam tia kono wo fa ho anadwo ahweye awie kete wo nam ho ahweye afemu amote adomako inside munya very careful munya very hurry up afi fear pre Berlin top sese wo muni asie ho biu wo muni ho wo muni asie ho biu mo amete ba bia eye court ne wo no munya very careful wo muni asie ho biu mo amete ba bia court ne wo no munya very careful afei ho de sa jeda ko fear pre jeda ko wo no ajeda ko asie ho ba bia na KY blessing te no asie ho over chireme catch them so munya very careful na ensuo bi da ho ensuo ni nti bet mo ani na ho na Nyankopon krase ma ani na wo sa abo wo sa area ho munya very careful afi new town fo kwan na yayi na ewo high court ho na edo committed so ho no so won sa kwan no sa kwan na yayi na edo committed so ho no sa kwan no awia de yenyo anadwo munya very careful akora kwadwo wo ho osore dubaako epie obo mo amoho ni nyina ho ban na naso esore pie a ahohom si akiri saa lemu ho no mo mama ni na ho saa lemu ho mo mama ni na ho afi mo amoti estate Pekus hotel fefe no se hostel nso awia se mo pie a wo ho mo ntoto mo punum se mo onkraman a mo mie bi awia na mo abadwam ukuoda bia mo nya very careful awia bia ukuoda wo mo nimsam nyina mo abadwam saa 233 ankora na pon no ombesi mochi ugonisa saa ta wo badwam uni dwam a wo adwumam nti akora no besi wachi ena mo no nso no de mahunu ne se emma na wo mo ye adwuma aban adwuma no wo mo pa adufuo de nti ukuoda no wo mo ko between 334 saa ta na nkurasefo no ban na agbo wo mo so nti ya no ukita 1 million betime nya nema bebre I don't begrudge that
be hyɛne so saa time wudi saa wudwa na ofiri sɛ engurasofo ne ama mbɔ so ntu kita 1 million ubenya ne ma dodo no firefie ka kyerɛ akwada ne sɛ ɔba a ɔmpɛ store bi anim no ɔntena ma ne gyina fie n'anim hɔ yɛde adeɛ bɛ daadaa no o ma me sɛ memfa ombra hyɛne so ɛyɛ Kuzuni Enterprise adawroma mimie abafke fa me kɔ mimie video no miyi bi akyerɛ obi o aha miyi bi akyerɛ obi o kɔ mimie Kuzuni Enterprise comfy baby diaper comfy baby wipe and a comfy adult sunflower oil ɛwɔ hɔ afei hwɛ akora kete afei ne fa hwɛ deɛ ɔmo de yɛ no wɔ ɛyɛ Pentecost Junction kurom paa o so wonim Pentecost Junction ma menkyerɛ wo so ofiri sunya ha na okɔ ɛyɛ abisimu a wahu sɛ obia bie ba bi ɔmo tɔn taas bi kutu ɔmo tontɔn taas nkama hwan victory ɛhɔ yɛ fɛ paa otra no pɛ otra na wokɔ Jokuna gas filling station no otra Jokuna gas filling station a benkum wɔn sɛ nkwanta bi wɔ hɔ no mo fie 1-2 o ɛhɔ na ɔmo kun saa akwada akɛtɔ ambe yi akyerɛ wɔ no fie 1-2 kurom pɛɛ o sɛ ne kyɛ sɛ kurom hwɛdom so ya deɛ no kurom pɛɛ sɛ kan ne bɔɔ no ɛna wankɔ kan sɛ ɔhyɛ da na de bɔɔ na wankɔ kan sɛ ɔhyɛ da sɛ odi ewu na wankɔ kan sɛ obi na de knife ne wɔ na wankɔ kan obi ne kun no Kuzuni Enterprise 024343266 na Raf Chike say nyame ya do amemene da ebɛn ɔde doctor bi free Kolebu Teaching Hospital ya focus ya ma ɔyɛ doctor special na sɛ snap no no ɛyɛ ear ɛne ɛyɛ nose ɛna ti ne throat ominim nti hu sɛ ominim ɔyɛ emu keka emu yɛ ɔya waso obenum ebatwa waso fi ne yenyi sɛ wonima asomfi yenyi timu amode nsafoa ɛne nneɛma bi wurawura masum ebi na amode yi masum fufuo no na wayi na wasum na yɛ nati aya ne sɛ waso nye fi hwɛ nyame nya kwasea okɔ abusa doctor ne sɛ na Poku Piesie sɛ asomfi yenyi ɛna bɔ aso no ho ban hwɛ na wanyi wasum yɛ ni sei fansa ne prepare hɔ kɛkɛ wota yi wasum a daachi bia obenya problem okɔ abusa doctor no bɛka kyerɛ wo me ba chaw memene da ɔtenase Raf Chick de sɛ wonim hɔ bia nim Raf Chick ɛyɛ 1-on-1 now ne ENT specialist no ending komo ɛno akyi ɔmo yɛ gynecological service yɛ ɔba problem wase ECG ana sɛ OPD surgeries ahodoɔ abisim Jenny Guest House 02081119638 Channel Ensom Bellaland Learning Center sa akwada no anya emfie miensa ana bosome miensa na opɛ sɛ omfa no nko school a akwanya wɔ hɔ wamusua outdoor play ejija akwada no series nantie series kasa a text play paint ni ahodo gugu developmental play e be kyerɛ akwada no a ne ne ba be ne ba colors numbers ene scrambling me pachawo wo the place se fro groovies obayira won KFC obi anim ho o tra KFC pe on sabenkum obo se doors ni nyina e tainted yuru se she de pachawo condition papa ene wo ho Celsius ne kama opa friend abusa se memene da ya amoba ana school fees ne yesen 0241282533 afefa oba no to royal foam so in fact nyame ya adoma next week ochi ame sesa phone na so sesa me de no foam de odama eni wo kwan se emem odama bo nsa na amem obenya problem daachi e wo wachi afei onfi ene wonfi oda so na pa se wabɔ ball abire ɛyɛ wo foam na ma foam de oda so a ɛda so enye flat eni kwan se ehome wo hia royal foam ota ebe ma o pillow sunya ha sei ba bia ya wo mo ɛfa ɛyɛ sunyane na nabosoma adwam ho o mo ta fa kumaska wo mo show mu kese ho Coronation Park na konti hine ma me fie ho no ho 05092252927 ebiso na wo phone no ɛyɛ royal foam but still oda so na papa obonsia na waposo sisi wajonku ɛho na sɛ obodi ni ba bi ɛwo so ebia na yade specialist ɛyɛ ban heba or a specialized or expert ɛwɔ bone disease nkase no mpemu doctor cancer any bone arthritis ebia na wafirichi nkase no ana wajonku ana sɛ bia ho woso severe pains gonorrhea and syphilis mbacho wo atonsu agogo mo na mo doctor ba number no twere ni ye 0244 083482 wo kumase atonsu agogo afa akwara no ekɔ Bellalanda for manchi biscuits airtime
anytime kafra manchi ginger manchi digestive manchi milk manchi shortcake and afi manchi jam or per distributors in 2% to be ton for 0244856141 mamenchi allen frames admanfo amu ho nyina mo tesen menchi sister QSDA na menchi am nkura asefo ni nyina madam fu bi e frɛ wo Shanton na menchi akampofo a wo mo ATM e wo zongo su nyina kampofo mo ho tesen bacho ofo asasa eya atamakwara wo zongo so na hwa de na wo kra obenya da bere he na agina ho yi he na obegina ho atei zongo so try oka se sebe o nkrabofo mo nkafre o oka se ntiamu no eyedede kakawan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar chere se nyame yo kasio na we tie nyame yo kasio nyame he nyame pope na uyi no to nchen a wo be ma o de try zongo so be chi zongo su ni akwada wati try obuase bites aduro ye heba for the by gonorrhea na syphilis why you weak e wo mpamu a me ba chawo eye ye funu ni ntini mu adwuma 0541305287 abusia ha akwara no de omuku no ewo eye Pentecost Junction enye bone na asia nge heba bia asora oka ye ewo dumasia asori nchemu pe no de sike atwa akwada atim we obesakra na waba be yesofo awrade de no bone ache no ana wo beche no ne na kwa kogina court ye kan say aban sanso fa lawyer ma no na masom awie ketei na no ukuda ensu etoye na ehwie dwadifo nkura asefo na ye gigi tikiti na ye de bia kwa kogu aban mu na ye de bia koto aduane ama Richard edi na ye de bia fa lawyer e de ama Richard o de nhwe obayi property electronics say open fridge freezer enketwa ne akese air conditioner open horsepower open washing machine gas cooker microwave oven kettle rice cooker iron blender me ba cho de ye entry current a property electronics medilab ase ho ani o ya bro stand di hwani mu ma menchia eye fast food na e won chen ho na fast food na e won chen ho na rest ho a o de oba yira big time en chen ho na property electronics wo no big time ni ne chen ho pe na property e wa ase ho a 027 3260606 to papa preko me ba chaw Helis International School say krom ha ye cheche nkwada enti wo ye after school care and before school care akwara na kan be si ho pe onfro ya e be free parent abusa no wa ma school a ye be free abusa say why and e free no after and before school care akwara no ye manimpie Jason time as na school na ba be fa no kwan na no pe ne de naba piano wo ho to obedi agro library wo ho betena se sua de tropical hotel ba bia na passport fo no wo no ba bia Jubilee Park en chemu ho pe 0241587644 na ono wo mo eni enkomo mizo fruit drink ye de nom eye manchi biscuit eyanka watermelon mango apple pineapple 0246270220 mamenchia akuya donko owo makura bias wonim na menchia bayipa kura nkramofo nyina ehima na menchia sister ta owo new doma oni junior ono mame na menchia part oni Charlotte na menchia me wo for hwe me oni Tonke director of operations Master Olongon Agabus Master Kwadwo nyame nhira wate oni Master Enoch Bokina oni Adroba ene Abdan Enterprise chamalo so etu ne yire mechia wo kafra ya kohyeden oni magazine fo nyina vice chairman ana fe Master Sedu onso kraka alternator o te se nyame nhira wo 21st clinic say sciatica expert ye ni 31st clinic bia o Ghana Okono obi so 31st clinic oboa sciatica expert eye ba ko pe a friend Dr. Blessed Foster on the 21st clinic baaye ono also ni Tarawa Media president chief executive officer ye wo regional hospital opposite pe enye sciatica nko yade bia hinto nipadua no ye massage gonorrhea syphilis asthma diabetes yade bia brane mfa hwe oni mfa tete biduro emfa nka wo sisi ya na ekọ
Mamenchia my sister B for 0540311311 Barcelona Sport ewo Dumasia o pai Dumasia won sani fa pe Salome oni abusia format se mobie mu ko ha afei Dennis of Dennis Vulgarizing Shop Moonlight any space from opposite and our baby edum ahana wutie one ama moving pick or bapa for bapa tasty joint Master Kobi Dumasia hene enchen ho pe and our Vulgarizing Shop nyame onhyira wo na akwam name ono so ye organizer ewo maame no ton koko no opposite he ya elder obogu on want to say Anatabo Ventures say ope complete ne boy fopa osunya ha enuru 6 million 7 million complete de si okutu no water closet no de tada ho no ukita 4.5 ubenya bi afei hand washing basin ukita 2 million 2.5 ubenya bi Dumasia station opposite kwa mono no mu yi no amechia Kimpiski Abrosana omo ye kinte wase no ana ba bi omo topa no no amechia antiales so 0553288616 Ohima Enterprise say oton POP oton fiber ne seminar afei oton binding wire ana Skydoko no e amanfo age atom oto a ye ma discount o de kwa akira e de bebre free Ohima Junction ana Ohima Enterprise wo baby ajokuna filling station wo no any frames oil wo no eho nyina eye Ohima Junction eho no Ohima Enterprise wa Abrosan Green ase 0203721906 Jackets Agrochemicals nsuo na petepete aduran behia eye Adom 480 SL Adom 480 SL ebacho ebo ndobae no ho ban na aprasa asene so ama ndobae na timanyini from mamenchia Ras and the Mole 024 hona benya biato 0243715539 Jokem Roofing Company for say open chance papa empa empo ensoso empro na enhi 15 years solid years against warranty 15 solid years warranty against fading or Sunyani Tetepole now STU Kwana so go follow station Odu afre 055-100-900 Master George who is what to say na menchia eye minkura asifo ni nyina ansen na menchia amankotofo Sister Lenda who yamfo na menchia afrisipa hene nana o want to say na menchia afrisipa hene wofa sie we admo Newmont ho ana wafa na taxi ni namu abusia hwe ko Facebook akwara wo 1 year 6 months na anu ada na wotwere memene de twa mi wo mu kunu ya so bi na de ka bo no CCTV camera na ewo fie ho no enti emtwase ho mahwehwem bibi wa akwara ni wuo no obi na ku no na niam mienu ada se ka na bo na nipa nko report na so obi na de sekan ewo no te se na obi de sekan hwa akwara team ewo Dumasia no ada ebo ne be na akwara 1.5 years waye mamenchi aborofofo o Sunyani Technical University one provides Professor Solo one aponchi ene mo amu ho nyina Eric ene mo amu administration non teaching and teaching lectures ni nyina mo ho te say na menko yune Dr. Solomon Kofi Fofie medical superintendent awo one Genevieve na anesifo amu ho nyina madam fo ba ko ofridomo yehuani o administration mo to say na menchia ofori OSTU one eye dairy mo STU se na school for ni city no o mo mpia na dwo o we hia na je se wia so o mo mpia na dwo se de o mo city Sompa no enya asem ketwa afi menye odebio de metimi aya na maye no e ba jo so oti ho a for dwaton de bra na menton ma wo aha na bro hafutie aha na sunyantie mamentie wo ma ehwe yen na wo mutie nso e wo UK apia ajiman ofori mo nyina mo hwe wo UK domafo a mo hwe nyina ne Ghana fo ne abonofo mo te sen enti wei hwan na de ne babeba sunyan abisim se oba holidays for Christmas de mo ye a mo nka hwe Italy for mo te sen mamenchi Sompa Nsem Sisi fan club fo nyina ene mo amowo Nsem Sisi amonone Nsem Sisi Ghana bamocho da bia nsem hu se ya adan ti de me pem hu ani de Sompa pa ni
we na ekoso e wo brahafo we na ekoso osunyan we na ekoso e wo east and west yo wa so no ontie mawie mame no nim komo 0543 989989 mewie a mede nsem sisi ahoma no betudwa mame nchia eye wamfie pruguru ene nana unimme unim ho dada mechiawo doma hinkrofo kraso akati su de bisu dwaboso kasapen munyina mutie afei sampa krodo nyina ba bia ogoro ududu obonso a anyasem keto Him Islam Information Center ewo asiri omunyina etie okọ tachimentia tachima north south okọ asanche region fufuo barakese afei okọ eye asokore mampon a omunyina ehweyen na wo mu etie mikrom offenso ahinkro ampa metwetrem amenchia offenso ahinkro ankwabi ahene na champon FO Mensa odomase mo abusia yankoi na yenin komo 0543 mamenchia Chief Inspector retired ado 0543 989989 ene me do call lawyer Fretchen aboa akwachire Richard Nsenum ene ho asem ne yebeka ena me do call domasia akora otoso dunum a wo mapira no a wo mpene kuno agisikaduro eguso kenkan e wo sunya ha still counting hwe ho ye hello nana Nsem Sisi o nyanguro odi o kasa free hin machamandi le ko boy o kasa free hin mutasen kwanta uy yentie we asama wakadabia mi yo ba pe na pa o ya ba we se no nya ko pa mu ya ba e no ana pa bana ba dino wa we se no ese mo tena nan mu chamu ya mu ti u yi ba na sampa ana wode mai kana mai anda watene ska mensome da se mamenchia nani uchi praga na fe no weapon nani nyame nshira wate 0543 989989 hello Zero 0543989989 menchia ni Nsem Sisi o hello Good evening. Nsem Sisi o Good evening. me friend no Nsem Sisi no wadem so na wo ka ne say ye why Me bacha Nsem Sisi na wo ka ne say o ka sa free hin me ka say free do me sia be asem di sie no yentie mo e me bacha na pan na ma me baba ko immigration na ba njen kafra so omo so e ho nyina ye din hello Nsem Sisi o nana patrol na okana ji e ba cho odi ka sa free nana aze kinu so wan kwan yentie we aze nana ne asem dia ye pa ba ma da na ko so bo mo de ana bifi mai na ita class ni kama fu Yesa urade na ya eti krompo mo che yen na mo wonwuram nana Devia yana mpaya mboma ona te urade omwa amen na ma wonso wonsanto yana ni kama hapo amen ndio ntida upa amen so onshira mo kom nkotodwe ne mamma mpa ebo ne bi ntimi yen papa na enya easy hello 0543 hello Nsem Sisi o e ba cha odi wugina hen wugina penkwase he yo yentie we penkwase fo nana nora ukifa ai de se tatu hono nanka mete kutisi no pa me prewa no o so preach fa de ho tatu na no preach fa ho tatu no wa me ba cha nyame ya adoma mi wie pe me bo tatu no quotation why mate na woni Richard no ta ku ya be so handsome kan bẹ́ẹ̀ bá kó fìdí náà mà ní wọ́n ayẹ ká wọ́ọ̀kì náà. Ẹ̀jẹ̀ bẹ̀ẹ̀bi ọ̀dẹ́ bí ẹ̀hù.
Na baby or dainty ni panda hobby. I don't go another home. Better than go for another cookie. The answer who Madam, can you hear Chino? O Nipa, I can Leviticus 19:28. Hello. Hello, and Nsem Sisi o. Nana, how can you say? Amadu Yaya Sompa Hena Waya. Yes, sir. Where the was in Jumapa with Dimay. The man person who say, if you are my Juma. Fieda de Aquiafomre and a brew. Edna, Cosiada Somoma. Cosieda Yama. Samre no babia wo pe bia wutimi ko nyesa. Sure. Na ufri he kwa brochira how many hours and a bit we do aba. It depends on country I make cause I may call a me frigane ko Dubai there me di don hwere nkono. Nkono na samre na say one day ada wo mai. Ya semu. Enti se me ho afa na wo ho sebi na wo so ho nyefa. Musa babia me da no wo men hokora. Nemom doada nyumere na wo station ho. Obi elu se na Poku die. Wo da station ho e bi kura na ofie papa. Nti na yem fa nsa. Ati. Na aban enhwe no ndi sa nipa we na ye suspecting we ndi na sum yi maye. Wa ndi na sum yi maye se na ho ye fe ya da din sa bitum bejo. Bi the last na mo ka say Siniya for news, yes, in the normal job and in Yama, or make Jaya or Mujanya, and Quara no Bessia, Nane, the Bema for Dawana and Hoya Fese. Now, Ubi, I and think top of you more. Yabesha quite chiripa. Nana, Monco, when na Fufromra. Meda say, Mechia, Dian Quantafo, Nina Chabidi, any more area, Honina. Hello. Nsem Sisi o. No can say. Ba jo di ukasa friend. Me din di ko fi me fie wa fie Adembra. Wa fie Adembra. Yentie mo do ma east for. Ya da wa se na kira pa wo di maye. As a say ne fa bia o na ma se de ya wo kan da bia o ma no nim da ho. Anya sa wo ma ne fa ya o bia. O ya wo kwa. De wo ma o di ga wo wo to ne as a say ne fa bia o no ye inte dawa se na wo kira pa aya wo de maye inte da se mamenchia wamfie proguru wamfie prapa vida konti share de hene. Hello. Good evening. Me ba cha o me ma Nsem Sisi o. Na wo kan se me ba cha o di ukasa friend. Radio Commander Kinsida ni. Kinsida. Radio Commander 1. Me ba cha mo mani na ho wo eye Dumase papa why? Me ati Commander. Yenti o. Commander ya mo abaso uga wa abaso body akoje ye na team say ade e konkan ya mo abaso deserve ikokro mu ade adwuma wo body obi ani ha wo krom a as presenter ye hwan ye wo bo adwuma chen wo da nti wo deserve ya mo abaso. That's it. Nana, a security sensem or Hanoma. I think say repeatedly no, and maybe I know my you see, and I believe say a year mammy a woman by a security sensema on nature as regional coordinating council. Now I know Nana wa approach no, Dana or ya found my corner office na or the near Mabiago come now say a security a intino. Men pese make us was police for Begina. Now what ye mo. Wamo ye niema na security reasons. Okay, spectacular work. Yamo abaso odum. Na uni. Che inaye wo one regional minister bi oba krumwa onabu do na dadabre. Yeah. You see, he has been exceptional since we rock at Simana Encyclopedia Mukrasha. He has been one of the best regional ministers we have ever had. Yaba bona baso because during the era I think you and Sunyani very clean and I'm going forward and paying for no leadership you I think very low paying for Pejomo because Sunyani Katani you I will be a respected Wadaroma Unia Cronus will chronicita him for chronicita a chrono. That is why I'm talking about leadership. We can make leadership if I'm talking about leadership I make more Mustafanta Chronelia Modia. I mean, go out and go be a leadership. Matthias,
the politicians on the Omunano Kikomo. Matthias. Mamenchia Kurura for woman area 2 for. Why in Cocoabusia, and Yabusia, Penny Mohota saying, Amenchia a Germansa, Assemblyman. One more Muhujina Machiamo. Hello. Hello. And Nsem Sisi. And now can you say what you do as a friend? But I friend of a comment, your boy Bloom some pine. Hey, your boy Crum some pahine. Yentie, not as a miracle in our way. Now, me at them, yeah, way about Pennsylvania, so much yaw. Yentie. Yo, Nana, made us be free. You miss it out so what they are way and then take about the my I won't crash. I mean, come up, no shouting, or more more than and quite anyway, and waiting. The best threat in for Mumwa na head near me, of course, in the air at the day I am much son at the end. Even grow a grass now, but it's come out what I want. A song, we are no cost of why, and any other said there that when last week, you know, what cars of about to tell our my. That's the only see MTN who need to have the mind. And so, what I hear to Matthias, my call. Yes, so I know what you also hold your mama about. May I hold you my wife? Yo, you miss it out. Yo, Major, you never. 0543 989 989 0247 989 989. Hello. About your new casa friend. Hello. Hello. Hello, Nana. About your new casa friend. And I'm Pacho make a free Addison. Yentie. Nana, Pacho me bomba basona my fa, Moyama, Bonomena. Nana, Missy Ghana, she say, you're quite seeing. You say, we are saying, papa, because we'll be with the bonnet. I say, the Chinia for cells, is even show cells, and I say, what to me, I can say, ya, Nana, and in area, you because today, mine was the IFN. First, Grana or Namon Grana on Tisa. But you know, as a year, I had a yabefe. Cannot miss it, and now, Namit, your friend is all Domasi. Oh. I haven't here so for entry. I want to say hello. What you do as a friend? Dumasia. Intiemo. Okay, Intio, I want to say. Oh, high tension. And I would want to go to see you. Sir? You would be so patriotic for Nabo, baby. Yea, Sam Radio, non qua dampo, who are born or no. Nana, you be anything at that time now, case me see you. Or the thing that they saw high tension when you kill me. Sir? Now, or you're not now. Said you record for Nigerian. Oh, yeah, who's you saw a Nigerian? Now I die in the Tinefaka country. Or the chair by a free 730 to 81 corner. Anopano. I'm a panel. It will be a quarter. Uncle King, I forgot in a corner or panic here. Not a studio. Na okitase kan na na. Mama, it is a tuition to me fair. Assembly my brother coming in Mania, and committee back on Osmaniano. He someone boy try can use in a fair, this committee back on Miniano. That I'm not pleased for one year, moving our call, but yeah, it may see you know. Some local say she said, then why you think you want to cry? Oh, Chesa, curfew, and now man, the by SC or Dumas area. Mama didn't know. Now we hear pa why. So Yamen quantity now, because I have paid my mind. Let us see. Bye. You best let you be in Yamen can say. Mo. Bye. Mamma Gianna Chachus das. Gianna, Ukuramunio, Chilutumi, Mamu say ampa. Oh, Gianna Chachus das. The Oya Sadian, or around the ha, and your uncle, and a yes Sadian, a cattle, a group called Chanity Movia, no who not to Guramuho. You are the Babafa, the Obetucha, the Obeshisha, the Obe package Yagu Frijim. I could anything no more pay. Hello.
Hello. Nsem Sisi o. I can say. Of Ansuni. The patron Tommy Lee. Oh, Tommy Lee. Oh Lee. Oh Lee. Oh yeah.